mero na kutuan kuok kong kuok kitiyo kume. Kuot akakatin do poringom. Wego rok nanyo wakachwingi. Alweni nyodo bakara jalwira bakwera lutiro wa Tabokija alweni nyodo baluo bakwera lutiro wa Tabokija alweni nyodo bakara jalwira bakwera lutiro wa Tabokija alweni nyodo baluo ya wira bakwera lutiro wa Tabokija alweni mawakero Tabokija bakwera lutiro wa Tabokija alweni mawakero ya Tabokija bakwera lutiro wa Tabokija alweni mawakero ya Tabokija bakwera lutiro wa Tabokija Wabikelo Johnny, Tabokija, Tabokija, Tabokija Johnny. Aye, you don't pay ya. You pay Johnny. You don't pay Abba. You want to even pay ya. You don't pay Johnny. You don't pay Abba. You don't pay ya. But you don't pay Abba. Ibadilo peya, Jombo peba, Iberio peya, Atuma pe Johnny, Tua di Mola peya, Mula Johnny pe Johnny, Bishop Lom don't peya, what would you pay Johnny? Okoya don't pay Abba, Onama don't pay Johnny, Apila don't pay Johnny, Jetoma Pila peya, Opo don't pay Johnny, Meja Kidega pay Johnny. Jano Bora don't pay Abba, Osorium pay ya. See you where I pay Johnny, you make your jera pay Johnny. Away, we don't pay Abba, Dr. Luke, we are paid. Aradisi, Jaya pay Johnny. Lotino Lumia, Alweni Yodo Bakaraja, we have a pair of the Tirawa, the Bonkija, Alweni Yodo Paluo, the pair of the Tirawa, the Bonkija, Alweni Yodo Bakaraja, we have a pair of the Tirawa, the Bonkija, Alweni Yodo Paluo, we have a pair of the Tirawa, the Bonkija, Alweni Wabikelo, the Bonkija, you have a pair of the Tirawa, the Bonkija, Alweni Wabikelo, the Bonkija, the Tirawa, the Bonkija, Alweni Wabikelo, the Bonkija, the Tirawa. Tabokija, Alweni Wabikelo Johnny, Tabokija, Tabokija, Tabokija Johnny. You away, we have don't pay ya. You would have made up pay Johnny. You have to be don't pay ba. Nakwara can pay ya. Jora Walter pay ya. You would have done pay Johnny. Jora Walter pay ba. Tira wa tungal. The boat won't pay Johnny. Ojuku peya, ojuku la bodo pe Johnny. Lutira wa tum Johnny. Ilama don't pay Abba. Lutira Julu tum ya. Nangai don't pay Johnny. Zero nangai peya. Willie don't pay Abba. Mejanwa don't pay do. Johnny, you would have luma pay ya, Odinga Jaramogi pay ya, Woluo pay Johnny, Tomboya pay ya, Yaluo Kisumo Tumjal, Tuan Bogodoro pay ya, Utabani Mari pay do, Wai pay ya, the Biguna Boti pay Johnny, Ola Nyaulenga pay ya, Ona Jam pay Johnny, Ukabala Puo pay Abba, Erina Yuriema pay Johnny. You're did pay Abba, don't down no ya pay do. Mama bill pay Johnny. You know wow. Better do it. Camera Baro Bella, Camera Joe, Camera Baro Bella, Camera Joe, Camera Baro Bella, Camera Baro Bella, Camera Joe, Camera Kiri, Bella Kuri, Camera Kiri, Joe, Camera Baro Bella, Camera Joe,
Bege fot madit o dua fot borun tujo ma jalo karu me korwa ke bet kan be timda ta when you ga mono woro ke jara ke nan chapo tiyo ka mane wer da ka mane chi olo to ba toro wa o gara bana but pe balo dano en tie ma kongo yo pe ko yibe lo ma merda da tien la bon balo kara ke lo panele sa hodo ye studio wa do ma chi honan yo matin fot kan boro and also mego ke da pol kara jimmy wa ke lo men wa sisa public ke la mera joyce a chair tie kan Dr. Alfred Banya and then camera me petega name but down binana way con chamo gera oh come ano kim mama madit tie kan ken wakan gen kachili press kila mera Christine amen Robina timatie ka ene o makome jom kan futi yo kitiga bena gene o gubi o bena ajolo uno wengten ne matene o yoro ni ngaboro Ofoya wati mambe. Kono bore. Be mate. Pinya matini wadu ko neno kamere ki ngom mai watin due mo wachako enne wadan due ma biar ko bergere but chabera dek do consecutive le watin neno OTEKA pa luo tie ma kin polo da petum tino chabet ma dek em puru watika merge kelo gi pien ngeo ka duong ba merol to watoro wa kelo man ana fo yiro mego matek pen pol kare chende won kwani karo mego me bieno me bogolo kelwa nwa tam kelwa bana wa bana ki wach ngo matie ki fon ma beja da ma mio pol kare but dano luo long mati wala mane adwa foj matek bodo pineno matine no mero ke mo yob kere Professor Kennedy nomer o cha ke gamo la pen ma utima we chabiat me achil me chakolo ene but kom en ko beri foot pe ba pe balo Dr. Alfred Banya Wabikelo ini di ba menyuruh style ma mege ma foot pe again kache koni Kennedy Professor Kennedy o en bibian ke kunga en angeo ni iyo pe don ke lo ma mege ba mo foot pe ak wachar ma bo mama e tiningo Kera pol karo ya pe wile ko Atye mambe. Be mada. Lo mo tie bo do nyo fo lo mo tie mere fo lo ya wa chero ka mere ke lo mego. Lo ko po ai lo ko mo po mer pe ka dong picha do ga le o cha tin le den. Mo po la tuo me du ke wa wi ni ber ke tuo mo Alfred til wa le lo ba ko ni du be ba. Atye ahora ko ginada. Gino tim dan ma po. Ko ke. Ba wo po in me du la ke wa. Wo po dan o ko ma ke la ne ta pa luo ki un ta pa luo un wen wo po tin da me du ka cha ka en wa po ma tek o de dong ka cha ko wot ma be wan tin wan wen lo ti an kwan wa mer wi ngo ma ti wa ne en chu te ka mo ma yang ni wa nge ka pa wa nge ne ti da ko wa wu ka en ki ru ni cha pe ro ka ni re do ke lo mo ka la cho ba bul ba pe ki wa chu le po to twal Bereta man ene nyoro foj ma diet boro tera pa luo long ma tie ka mo ken in mati wo kenya ka che nen che pe win nying o tera mo ma pe ke luo fot kan cho re comment section kenya pen per tek manu ken pu ati ngec wen in mati ngelu ken ne cho bana pati ke tur maneno ke lo nying mon ma don ba mo timo ga ma be ka ma me ko yang wala chol ni ken mati timo ne mere kar ni o lo to mer wa ke lo nyinge pen pe ka bana wa nyur ni ya mon tie ken wa ka ene pen gang tek mon kera pol karo no wene nyo gang len ke mon kono ke wayne ngo mon da yi do ga ma pigi te go lai wa gan yen ma tie ko mai ken on fo wa te wa kel doctor for banya ma cha program matin data it o yor ni ngo bore ma put pe ya wa cha ngene gar no la ne pa ber be atwa O berbe anto atika yile tarat ko algo. Anto ni ana kilo no ki. Man in a neuro dedication bana pian foot pe ya pen ko muchang ma be bari it chota me biana men ne olto e bolo ke lo nyo fonyo lo e mi tam ke lo tini matian mate furiken pen kwecha en neuro ni tie ke mir de da me mi ngej metkere nyo
konyo juma ti ngej ban wa kono ngej mu kan matiene man wa do fo bor matel tawo na werda mi tal bot ena mi ane ngeo ken mai yugo gane kere wa donye di baje chot ana jole di pap ara poi la di gini me do program da due do ko che poi when family members when you are playing back the recording maybe a program ma che che ma io uberu no da no da pian pian te one menu di ruwa che o fare with window poi we are sapete caro che non avere online meeting ma che te lo da no ma che tu po chen che tu gambo to qui ma viene nell'ore con research ma poi lo piano ma university che mette in research già ma caja che ne giorno non qui di wati caja mi caja ma roba metterlo dano con metterlo reato ma non mi che filosofia matek già che muoio mio chiamo ti io la professor while avere un io local professor avere watching recording what if muoio well wala cara kawa chere tendano ci gua tipi luoro me pelo video yo kana ti capello video kadi don forum mano dok na ka tenir di peli yo mo don ti capello yo me ni ti di robe kun wana choli e wanyute ni me boy jo kando mo kana ento wanyute na me nyuto dierwa mio ma ciao program mio quello là che bot quello e dai wa da tweede go live con wa gemba la di ube wa lo ngwan ma wa lo che lo ada che do bene lo ma wa lo be poi fare per mi wan me di mi tanto ca modo che mi che viene il muolo per non arrivo o wadi marai akaka no ngec ki meda wi la wore mi awai ka cha kuma ama professor bedo tujo chi ne ta meda kon che yeah professor o ajule matera nana yo nana mer benat batie o yeah. No, I think Arapoy won't be you town mirror work Dr. Alfred Banyo mete under being convention. Yeah. Yeah. Yeah, poi mada poi timmi a mette pien nying lo diru che io terra ma choli duong che bo ti a mette a tem città che angwen lo diru angwen ma per terra ni genda pigi tek lo jo kana anta mero do kombi ma talo la bon menyuto tit ma bello che kita tit ma bello ma come no che kita o terra kangare mono o terra terra ni tutti camoni ma no do terra entono o chatte che puone che donne che lo dirma bello conviene a che non mi dici la bolli no che la new per good to that tura e kenwa ento gocharo che cuogi che berugi kimbano che cogno luoghi cogno dogan io ma pari lo dirò ma mero e conviene lo dirà a tirare lo dirò ma lo beru lo pugne lo beru li chui die
lutit pagamente luangamente ma guberi kagina kabel luangamente gina ilogo ma pat che bene guberi lupu man petera ne ngara chela ubedo ki dir ni en gem weng dir ni en ti ko ge ngara ma bero wada ko bero na dir ma na wini bero kan lo wai tin wana choli petera ni dir ma na ini ti kwede ni no ache kan yi la point no in bene itye philosopher in bene itye la gina a historian in bene itye ngara ma ngeyu dogyat so kar ma chon no Gemini only wang lu diru tie kwere primero kangare mon ti ke diru mon a cher no ti fa ki ti mon a cher pater ni don en ti che en lo kan yen kar kan ti wacha in igina itimo ma ko bali di tingo kumbe di tie lo na di kono itimo di munyo ko kumbe di ti ka timo di munyo du ju wen no karwa te ki tie ta ka konyo gina ta ka konyo dano en kita lu dirwa agenne gubega kwede eno joma bilo kongia ye apira ne dana lu dira ngwen la dit anania kera ma bene luone ruot anania kera en come pete la dit no lord adimola la diru tema limari pasio alimari e la dira kana kujo la dira kana kujo e la dir alimari ana doho kujo ma dok tun bot de ti je ma bi wadi ni collect ti ye ne agena lo ye ento ti je mo ma pa gena pa rom lo ye acha ko ki pa la dir anania karma wano do i toro wanero lori makaro choi come ni a kera construction ka karo come ni a kera karo pe wangeyo ni che na matine lori ni elunyo no na mu wero lori ni no ring ping jui pe wangeyo no ni obedo lori ni eno la nyut na gin maduong' mano kara en gino ochako timo ne chon en obedo dano ma kwiri obedo latin pa ruoth Andrea Olali me Bobby Pai Dwe kinywale wai kachoki me gino First World War 1914 oto kinwala mia chiel ka bich ko nen ko eno miyo la dieti eno ka jwi atamo piera we kit kwa ma la dieti kwa ni oneno jeni maduong' wone kong en Andrea Lale kan bene pang'eyo ludira di i Uganda ma Queen omini gi gima kiwajo ni member medela ma kiwajo ni member me British Empire Andrea Lale achula chiel ma kimiyo medela ni en Queen omini medela me member of British Empire ento tina mero lo rekongina wode anania kera en go lo pu malonyo neno bipada makano pe kugo muberga tine kimpin kono no tichien ko nen kama duong dok beno bero la poin mucha poin ne ki kitgum itar machon kitero no ne ucha school me haya ikitgum ne to kwero waje apero mucha school me haya kun binen Lotino mai primary ma che pugno di bene o haya pede che mi sta tempo meno che no quando è carni e no mero la birma no ramo bere mero wache mero bere mero gine chiamo chene no eto quero uego udopta pugno gine di primary in primary udopta pugno guluhai i guluhai è un pugno gioma do ma guarda tela ma do in Uganda ma chalo Apollo Milton bode guarda president Janani Luwum ma omeyo bedo archbishop
la dit Wilson le tara che dina la dit semenya well be lu tieno kwane and then me dog kwane kon u kwan kon i gulu ai dene chu karma be ma de karma be kar ene joma no che chalo di school chalo muiri no bu soba college muiri eno donyo kunu karma donyo kunu machalo one of the best din ngato karma be ma de ke gulu ai uchaho neno gen joma ge a ke kama gena kama bodo kita ke gena kita ke runyo ge kwede gina ke wale ni bully kano chunga te ke wati ubero la tela pa butiano ma ke bully gen butiano ma ke runyo ge uwego iwa che tiani muiri no mebedo head gena head prefect umiere bede musoga iwa me chiel che yer ngare ma pe musoga ni mebedo head prefect che yer en no it new to character ne mabe kire mabe and when you look on character look me tela miro no itye kit mabe una kumberi do watan kumberi la diet ma ni kitika yelo que mero kwani na o pi tiante wa no ke wen lo ne character pe character cha ko nyute na no ini tidi di do pe di natura wa ko ka do la tela gini eni to be nem ma be chi eno cha ko nyute ne ene cha ni eno no ka ni eno dano ma chero ene to school la come eno di no wapumbede nye put kita winyo pede tie gine yen jomo bedo head prefect ke choy nying so joma go kwane mwiri kage tika winya uchiet go rore tien no en nye ke kere kin joni eno gune ne nye pe ke kwane ke gina dano bene pe guak bin ngeye kum la biti eno en ikare mo tiego mwiri udonyo makere Nyerere mudago President Julius Nyerere me Tanzania udonyo bene ngwara ni eno chike kero gi i ruma chiel ma giburie Nyerere no karcha Tanganyika no o a ke te loj pa German so leb mono no Nyerere penye leb mono madi en la biti ayo chako konyo Nyerere leb mono Nyerere do wa me konyi ana konyi gina let German endo ta konyi let gina let German ke Kiswahili mala biti ma wet ni ta ngwa mi ya che ta biti no me let gina ke ngari mo ma wa ni ana konyi gina Nyerere ngeye ubino ke ko pane ubino pano Scotland o chapo loko tuvo pas Shakespeare Loho ke English udwa Swahili and English na dio kwanye ponyo nani ana ya no kite na mangina pol dano te ginyeyu ki dero ma ki dano ma wan be kwede lu dir ma wati ma be kwede lu be kwede ana wa ponyo ikena mwa piero ngani bi Second World War piano nano ni poi no che chulo ma be potemo tutte menano ne poi che chulo ma be toti ma be chu doni lok na bino doni lok na pu ma piera aliba chele mia abumani piera ngwen abumani uno don tie u yabu fa me la quattro me no tie employing tikiduti ma ruomo mia beo pura nyogi guago bien wilo tractor meno chako era yo chako ke lo me pango tractor dano wa ke nyoro gi bino ka pango tractor ki bore bene era yo yabu primary school la kwatime yano lo teacher di tike lo tiano mero ne lo tiano bene o kwan
Joma pege ngeyo joma pege titwero chulo kwan en no chulo gine chulo kwan gi renen man duju jemi mabegi man luka ki kit mabe man no dano gine dano pege fame no ki ngeyo pere ka duju Sir John Orphan Hall Jimmy Andrew Cohen Jim Wengo Bedu governor na Uganda Ikare and Ikare British Gubiano Gunano farm go away farm and Rome to farm for Joma not here Rhodesia Northern Rhodesia Karacha Zambia Southern Rhodesia Kumbedi the current Zambia was Northern Rhodesia Zimbabwe no Southern Rhodesia Kuno yeno puro ta biri ema da ena ko ruam na puro ta ala biti rom ti na muni na kuja bina puro ta na ke wale ni 33% me ta na ake Uganda no ake farm pa bina anania eno mi ukinie gina kinie point ni kin British Empire when NIA uchol no la pu matek dina na lo Ikare my independence bino don UPC utamo chung ento uchung daktaro independent peta ola muchung chalo UPC uloye bina DP mukana chalo Antonio Kua, Tiberio Kengi, Gubiano Inge. Anyway, Tiando, we have been a lot of politics. Neo Chavo, Madame Tipure, Kunkichavo, me, I don't teach my good long. Carchano, Ikare chairman, East and West Acholi, and the Ikare chairman, the first chairman, East and West Acholi. Ikare fine Pierre Bichel we am when Ikare beru secretary me finance me district Carchano Kitiki Northern and Eastern Uganda town board Northern and Eastern Uganda no town board at Chel and beru chairman me Chel maybe me enemy the East Africa Kolo government man of Kita Bina well down kwede Ikare eno beru the deep loyal nano kitagina well padano tika down kwede niang cha ke loho ki seme nyanzi me bedu chairman me Uganda Development Corporation awati ni seme nyanzi bedu tatikwan pa anania ento anania era yo kwa bedu Uganda chairman of Uganda Development Corporation. She don't like it one maybe that will look far away chairman. Again, and body. She don't make you follow from the duty. Niamacha, a man been recording market carol. Caesar, la big Caesar public, so what do you Jamie Mogotie Mubalo teach Otahawa na pari Ludirua Jaka Kamin, Ubino of and Church of and a year Matien. Ada la dipti Tano Pepe Jamie Mabalo ko teacher. Kokumberi teaching no men Tamatuanga. Ikare Min, the Kwani Lonyana and your Wanga Kada. Ikare mano independence food pera ke wadani bank igulu account ne deep loyal pangari mo eten no joma tiki chane madmo bank no gine catholic why mega be no don catholic kana loyal ke gine wel chane ne mate bank where the colonial administration which are temo investigating and achana ne no ikwala taki no ni jen we ma antimo tiya uyabu jinari ne cotton kama papa uyabu ana yobe mara chen make the maize meal jen madron mo temo ento don jen ne wan kumbe ta lim
compensation money umir chule billion shilling billion 1.5 to ma peke chule so jemi na ubale ika famin ubale da en church of en ma peda ramadan kunga agimu kwandi jemi en anto jemi na kilanya ro anto walego ni la nyut ma eno nyuro bi me dan ni bi chung we wan jo ma wa gena ma wa me wa bok pere ke lo tieno na ke lo kwa na bi duong bu gena bu me de me ti ke ria ko ni en wa ya nin olo dini eno ni chat gena chat me de o roi kit jeni ma no en ke kitam me timona apoy so ultima kija yana atamone polkar ka wa lowe kum dano mi ke tiep kita be pa dano chake kwede ke jemi na den do timo ya peter ne gene kan anto nyuru la nyut ne ada no OTEKA tie ikienwa do beno OTEKA romu bedu ikienwa kawa gene kawa lugo kita be kawa lugo kit mati ya poya atiene ara ke joka na ma kita wati ni abibina abi mede ke lo ko be anta ko awa ko kan tri chane better Dr. PNN itiro in details well kelo wi dano bene pien ka dong wa be nying che again but kelo kere bene itiro ma nyura tini po peke nywale gang lonyo ber pe man me karne ka dong gen woro temo gena kere in la tena bene geni ya man gera ko ne wai no gena no woro chao but eno chao kichien ba kai nan mod itiro ma pepe da mero in mete wa kini ni winya kache nane doni ki kore da ya chia me video man in no lo Dr. Alfred Banya wangi kore now put po chia ma bo bana ngar mo timaro mer ko ngoma Dr. Wayne onyo ka pe professor akelo indi baro manene e wanya mala kamne oh mama te chiete mala mama bene wajba duan pete akare le request nen ko ngi Kenya le request duan mama pete akare ba pengeo ker me watim ke tem kon gena ke tem ne kon ken baramo yubne ka duan mama bena chine ne kelo mami bena wani mama tie aya now ken ma ke temo yo microphone pa mami ne professor wa kelen kon don ka don mama bien chirong gena be medic be wani mama tie no ajole professor Yeah, ana tamani ana poi undichu itika winya. Te wenye. Yes, ana tamani ana poi undichu apoi bene Dr. Alfred Banya ma ukele mabe de kit kwa pa la dit anania kera chamiti mano football logo tamani mira made we manok ani karmati university achera ponyi busoga college mweri che jemen ma Dr. Alfred Banyo wajuni amo cha denne busaga college mwere gichoy nying gena tie in the main hall tie gichoy nying dano duchu mago per head prefect nying tie eroni gigwago machalo for purposes of history enuni gigwaro tie kidong mario an bena farm ila kwarume farm pa la diti chi beda karma be karma no gibale farm pa la diti ma ka ini nano pigway town that was really a modern farm ma ono tie la nyot pepi Uganda can I think it would have been a very good example for the whole of East Africa unyo bene Africa kolo
che la dit mano la dit mo chuinya deda ma utio ma terra deda mano tigi fam maka ini nano ini tugi yeu murima ini ngeni man tik mano ngat ma otimo jema kuman ngat ma chuinya deda chidong anamero ma moko chaden eroni bene chidong kera chencha waje ni Jimmy ana tawni mira ana to wiye manana pe me nyuro ke daro ni wan watika timu kid gin mo magwa ko miro nyute ento watika timu jemi ma wamiti wa encouraging Lutino wa encouraging Jumatino wa nani Jumatino miro gi inspiring gin gimini gi gen ni gin bene gitwero pien dano chalo Anania kera dano mukene igni tichuni guchaho ichao kene bene guchaho ngwe ki ngec ma kaini naro kera dano don kumbe di tikwere ni ma dano gitia nyim ma oluto don gen gram ngwe mabe yo don timaleleng jo kene egini gu chao mano yo bene foot pake gen gu chao tero yo gi gin ken gi chiman atam ni perata chirong keranen ma Dr. Alfred Banyo wajani wan po watiki lok mo me waga lok mo me nyute watiki lok ma watam ni miro Lutino ma megwa magitika do go bet kingechie wagin gu dong ma pegu kulwigi nti chuk mone ni gulu yamno gilu ni kulwi nyo adoro go kayinde tika chamie do miro ni kulwi we go ngarmo go bonen in kayinde ti chamie ye kejo no ne chamni naro ni no popor di ini chamie ti do miro ni kulwi we dan makar pego nen in nyo pego recognizing in Ci matung bora an ginyala ani muaka ili bacheli mia bungwen ki piara bacheli bia boro babana no gutiyo I prisons I Kampala an ginyala mano babana tika tiki upper prisons Luzera ene kama ginyala ye on March 28th 1968 Chidong babana no no anti sergeant major at the time gitigi ruam karcha no dama gitigi ruam madong no gina nchi ero no tie mano pe wati marat twal ke por gi jomu keneni chidong mo gaili ba cheli mia bungweni piar wa chel babana wa oticho twal en ga yela en pa meaning ero no ge kobo endong ti masindi ti babana wa oticho wan be no football cha kwan ti dong o wa oti chen man nok ma gi chule kwere ne chero cha ko yu ot kit gum ti dong chen ne do be chero tum wata ti dong chen nok ne wan mo dok gang dong wa dok dong mere ma pinyo no pe be twal pinyo no pe be twal wa cha ko kwan no gi me pe mo wa cha ko P1 P2 gi no put perat twal ento babana dong ngeni cho pol kare dong ka teach pe naro ni dong empathetic providing for the family ucha dong biro mo dong bedi town kamuken dong chi we were also missing him I don't know mar what to mar lutien na de chi dong chao kene naro gi tuon chunya de ni endong perom providing my bed to lutien ne so do chao kere binu bere yutung kit gombe do chidong wan wadong gang chidong pinyo no be beru twal mama wadu chao dong lo meti mama wanu tiru ko megmuru me chulo we gang kwan chao kere no dong binu dong chao ba ko doge bot headmaster ni unba gwak lute no kwan chigin ma achel mama wa timu mapere tek ma wiwa pero mo wili ena ni onero ni miro wan wakwana
Now limbir one wakwana. Well, oh, Ikare more mano bedong chene kat chene me will motara peke. Kadong unu mer char ka per ka burdong gi menyo ra. Menyo ra kadong gi per ka burgi gi nego dong ra ne wano no patik mo. Apo wano no wa sharing barani awano mer ba ara lubu ko ara chupa eno no per kira tie. Chao kare yuai barani awe. Adong na dong gi kuyo dong mer dong. Ole dong no wabir ka luen dong en pi barani wa sharing. Inan ko. No payot. So wa mete ge kwan o ma oi mo rapiera patamo mi robetina ka piera bero bu siza ramo ngere ma be piera bero bu ngere piera bor kenyu uno lok me lao bi ma da gina sudanese en magi biro gi kwalo dieni niro mogu bunnego dang ko na para de kule ma du pay. Don't want what our school benefit closing. Waring don't want be town. Kakama babawa no tea. Chibabawa carno beno o bino queen Kampala. Don't want what you're donka berudong iching madako mean babawa momatidi. What you're dong what beru kunudong. Giyubo dong pien karcha no watiki kitgum district giyubo dong ni permo goreng gi maru peni go ge ramodong ge headmasters mati kitgum town kenyo mier go ye ge ken go dak go doni school gi ci wanno wa cer dong wa cha ngo adonyo dong gi gene kitgum primary school 1 kilo megina muken wa donyo dong wachero de kitgum primary school wano mera chel kilo megina reo wachako dong kwan gi ku pindu do tek beno pora mo dakang me en me bini town wa wara ge tien wa me ge maru pe me bini town wa oi town dong tien wa koto apo mama no mi chiling tiara reo mo ni miro wa wil gila gala yo ma wa binu kwedi town. So wabini town dong yutung pa molo gi kwenyu kwene gi kenyu wabere ka chama choga gi ngongo gini chene ene dong po tiu kwere meti mo me wilo la gala yo. So wacha ko kwan kenyu pinyu do tek man o Ikare moma a cha ko charo puli po ki pul man malutero chelo en gi chari dog gin ni a charo Maka an kumbiri ni ananero Latin moma tigini. It just reminds me of what I did. Achako charugin. So dano berilu nywa mo juma bil pien mir ko kwanya ria dek mai mi bon ngat money no bill ko no me do wel. Ini romani ni dong acher dong wa wilo pool kon me chilinga pa wachero adu gi chilinga pa. Dano bilo gindana en ya bili wengu ti opulo barno mir for wa dore yen bod daho pa min babani be no pino tek en bin peramo tutte mer mini wa cham bari chao ken dong no dong cham dong peramo so wano mir wa med wi mo ken ci temina no daho da ni no modong nera obino ki gulu. So bino mage oneno nyang ni luteng palamera ni gitye kitgum kanja babagi cheno babagi come pe so mo bino kanaro anda be duo pajo so obino oduo wa marupe kawacharo mede ki kwan so mo wakwana na poi mo wa kwana ni wana rio mo wakaro ki marupe primary school. Sis again no dong giti nyim go beri nyim wa go beri ke mer madit madong kwone ko beri pe Geoffrey Kilama gena go kwano kingi sis again so Ikare madong anachiri secondary school uncle lado ma ko chia me wache lutero palumer ando chulo so uncle lado beri ka chulo an madong wati pongu achero do adonyi pongu senior 1 Pongono Benepe school, Mirumere was a military camp.
the indiscipline, lutero, kira running more manu, ti school ma ini nardo, man no peka kwan. Pony mo madipe, lu pony no go me, mukene me no like come binu dong mere udore dong mere bon lutero, But no pinye pebe. Lutero kwan bene in discipline matibon lutero kwan no bene cha did you know get strike. Otieno gene yutung la we adul kenyo lutu gene la we adul yo nyama kenyo gene kenyo ki gang party magi tikenyo no gene giluani ngo kenyo ubiru tu chakwa yutung kanya goga gike weng kaliel motie ngi gulu no ma lo ma liel tutwal kaliel motie no lutero kwan chero ka iliel mokene gi chero otiero kuma elini no lutero yope gi chero gi tugi chore gang liel gi we liel mapeto to dati wa welo biro gi tugi chero gi ti puana biro mome ko do lutero tikamar. So the level of indiscipline man no tipo no between. One more done senior one get what you wound near ucha we liel. Me welcome. Nito negola yom in miri we le mono. It get that call. The chow and we to negola yom you know yeah, death of kill soft art or kill with jealousy. So you have to. I remember there was a passing out parade, senior one. All through the school, no, you are only in your underwears. So the level of indiscipline, the school was very poorly run. I remember there was only one class, magi. And there were, I think, about 2 or 3 security lights. I chel nyim Stanley, I chel nyim Baton kuja, I chel nyim Livingston. Uno modo uchero on gore anyte ite match and get So it was so bad. But a car keep on doing. And I watch andong pay do me do ni abini level again. No. So I care first choice is St. Peter's College, Tororo. So my chero Tororo luendo ungene they carry me lueng. So we were cut off. Chigi gumma be o mean cousin pa mama na mo achelo no tio min bishop uchola matidi no titi busia chidong ana chero borre chewa inong pe pa lo enti magen ena uchulo ando level is St. Peter's College Tororo giguma bebe ne the head teacher manoti Tororo College was a very good man nye James Mudidi ono waluoni baba Mudidi eno no luo wandu tero chilin mo agi north gigene ni lune kona kilak boys ni we kona kilak boys go bet kan we pe yeli so Ikare me yueyo no gi mini en mer wachi umi bodjoni no mer gunia chel me onga gunia chel me muranga mo biro kado biro mo do gere no mono ri gi mutakane kur mono chero wilo rio mo kila daha ngwen biro miyo Wanu wabed during holidays. Kapa chero gang pa cousin pa mama na ganganera ibusia no and school. So it also helped us to work hard
sure ni wakaro sa kara chero makere ani ni karma don wa o Kampala ni nera cha mano tibusia ni bedo no ge ko ti don Kampala so no don beru makere no don met no cha kene don wa chero wa gene but ma o makere gine ko nya ma dai pa ma wor ye no ko nya to when there was a Muslim school near Wandege a cha ko nyenyu kidak ber wan ki ka wurunge o kod benge no la cho goga mo mate warno wa cho goga wani kwede a cho goga cherry radio Uganda would direct it and get some money so chen mo ko ma wile cho kare ge ma wile je mo mana nok e gini ono tie anko la beno no don ti Kampala kada gere mo woro karchan woro ba wagi makere wo golobi kamano enti wachero no enong kwanyo pocket money mugumana kwanyo jem mugumana kidong inge madong anatieko university achera chako pony mwere tigi gum maraj after 2 years omera chel mago kwano gini Caesar gi en omera chel kwano rwenyo 2 years after that omera chel mano beniti post office gi retrenching. So the whole thing now was falling on me. It was so difficult. So anda chana ini dong peti mo beba. Muere adoko makerere to do a master's degree. Opiana wache ka anong pati me master's degree. Di ma chera nyimbi birutak. Chera to master's degree. Inge mabeno football tia who were waiting for graduation. I know teach in Barra University. Kacha teach in Barra University. Ki enini beno konyo an. But gimado beru dong bene tek to twal. Ikare ma ana cherum barara. And I had a lot of pressure now from especially my mother. Nila tena inde no do inde tiyo mwagare adek modo inde nyoma wene long nyom inde nyoma wene. So there was a lot of pressure here and there, but I also had people who are helping me. Bishop Ochola was very good. And Bishop Ochola karma wan wadomo wati o level biro wachi wani inaro tije madek mapigi tege de dabo Latin mo keken tege Latin mo keken tigi jema dek egini Latin enoni wango very successful ma chel eneni inmiro be Latin mala woro ma rio eneni inbe Latin maluoro luba kidong ma dek eneni inbe Latin matio ma dek. So hard work, discipline, the fear of God. The better defining discipline defining discipline ni korumber ngarakira biwachi discipline te lokani ngarati mo jimi matia ti kan ngar mo tika nero en nyo ngar mo pakat. So in pera uchara do kira winya NG wale pera uchara do ni an ko berati Kampala ngar mo wangi an gi Kampala kan pe tigi churo laji di gudu. No. Discipline telokani you do the right thing. Whether someone you know or you don't know is observing you, you still continue to do the right thing. That is how he defined his discipline. Wachi Latin mo ken matigi characteristics adek egini is very, very important. Ni Latin enino wango beru mabe. So, ano machero mbarara matio. You know, there was a lot of pressure here and there, but Bishop Owachi, you know what? You should not adhere to the pressures. So the best thing that happened to me from Barara NNE, in 2000, I went to Norway. That was life-changing. And ever since then, Petit Moiramo ma peadok Norway, except in 2020 because of COVID.
So that was an eye opener. I remember Caesar called me from Norway. It was really, Caesar sent some things to Norway so that I would bring to the family and friends. So it was an eye opener. And 2 years after that, I went to do another master's degree at the University of Leiden. Mama doc gangdong acherdo nyomo, and the following we came back to the Netherlands again. Achero atimo my PhD at the University of Groningen. After 4 wabed on wachero don wani min Latin, wano Latin achel beneki Norway, gineke Netherlands kuno. Karmadong wadak gangdong again. Things were a lot easier now. Primary, secondary, we were able to define our own path, and we also had the means. So that PhD in Netherlands, at Uganda, and immediately I went back when I got a grant from Wellcome Trust in the UK to do a postdoctoral fellowship, which I did at the University of Cambridge in UK. So the Biruka work between UK and Cambridge. Half of the year would be in Cambridge, half of the other year would be collecting data and doing research in Uganda. So things were easy. Things were easy, things were better. I went away to Botswana as an associate professor, and also I head of the Department of Psychology at the University of Botswana. After 2 years in 2016, again after 4 years in 2016, and I was promoted to a full professor. And in 2019, I relocated to the University of the Witwatersrand, which is really good and world-class university. Come up for the itye. So, Jamini do war ma beke kenji jam tima Paul ma uponyo ani kwa egini. Ma chel enemy omina a sense of purpose in life. Makumbedine, I am really not looking for wealth, looking for this, looking for that. No. My purpose in life now, and Kanaki family, and my purpose now is just to make sure the Luteno Magiti Ngerani a war through education. I now don't care whether I will have this, I will have that, I will have the other. If I can have it, so much the better. If not, my pride will be me war Luteno Magitika Ngera. We go make one, we go build the future. Gin ma ponye yek bene tutual ereni Chan Mirpo holding one back. Although Chan holding one back, but Amero dan magitika winyu program in tini pay work Chan or holding you back. Try your level best. Karma anati primary school. Karwa will motar no don pe wille. At a po karcha puro nyanya acharu nyanya kada will motara kerila put kawa kwana keri diwo. Chilo tero matero gitime ge romo puro nyanya. Gigin gimakaro. So Chan Mirpo holding one back. Mario NNE Jumada Magitika William program in Miro ini tute ma ching Latin Menuro yo kilatin Ni tuere Mama no pitigi kitgin more apart from Tedo, and she could have only maintained us in primary school. There was no way she could maintain us in secondary school. But Nerwa Okonywa Menani one Madoma Bear. Don't be any karma one what is secondary school. Be ye watch a wound be cherogang iduma parareo. The reason for him was
I don't want you to go home. Kakuni do chet dong no kunu chako chelo yo, chako chelo ngo, chako tim no. Wun pubi puro ke kan, pen poro benete kan. But I don't want you to have some influence, makuni be distracting wun from the course of education. In 1985, magitoro ke gamente ni wanwa penye, results were due after, I think, about 7 or 8 months. So, never cherogang, madoing any dano chidong, any dano poluten, no gitika doing moon, gitika doing more. Mama wa wachi, petila tina mo ma be doing moon. Wunu winyo, wa winyo mami. Petila tina mo ma doing moon. La ngoe chok biro kala ngoe mir ene nerwa wai kala ngoe biro wen wot gulu wa ngunu kwan ka pe wun pe bu kwano so karma la ngoe biro wachi man wunu mitu wunu kwane kar panga wunu no mitu kwan mano president eno anga wun mir wunu kwan irrespective of who is in state house or who is where. So, utigi wachi arabe dog gulu, but me put a bit ma bino ni potum animate wun well being good. And we did that. And as God planned it, that was the last trip that we made. Beninge when you to porma to ma warna don't pay water. Che, kangarimoti ma maro chingu, ngarimoti ma nyuti yo. Polkare wun wang ma wun bedo ma o pano ma be. Tidong ma gire ma anda naro ene ma perata adet polkare wan watika naro jami tutual miro ana bet ki business eni miro ana bet ki ngo eni miro ana wil mutaka eni miro ana tim ngo eni miro ana. So kaindi nero tutwale dong I Uganda company ka ana chero ngat mani mite ene bedi ode mo diri Kampala mite bedi ode gulu ka agela parume mite ene bedi ode ma diri Kampala bed ode ma diri Gulu City bu ode ma diri la parume trading center ode ma diri village. So we really just get so consumed with some of these things, ma, at the end of it all, one day will be where Jimmy again. Chano no kawa where come dano. It would be much better. And we arable like ball like newt material that they come cousin pa mama na Bishop Uchola. Bishop Uchola tigi gang a town kitko. Ma bene ti gang ma bene pege yugo tum fudi. But the investment that Bishop Uchola has made, ikom lutero mag agi gangi. Before he got his degree, he had already almost 20-30 degree holders around him as a result of his initiative. So Bishop Uchola is a very wealthy person in that respect. Not because he has any material thing anywhere, but because he has these human beings whom he has invested in. And so, Pamiro Wachi, Ngadar Mirpo Begikit Gin Mo, Mirpo Tim Gin Mogun and Dong Enkin and Kekan. But Amiro Wachi, we should never ever lose sight of investment in human beings. Very well, yeah. I get the Kenyu Kong Pedam a Quanchawa when Anna Poy. Alla did professor o foi matek da mekel with pianen la pen mano o timway chabet me chere me charo lo pa terra en pen intine kelo dan ma be mada
ma ene olo to tier wedan mo ba tini OTEKA polkare ke yubo ene kar mateke ene kar man matek ma ko tek ene teka wata ke kendana ko rene so yen meto kenya kai win lo professor ene ma ko matek da cha tim ngo man tim me wer ko anyim parotini matiana matika kar ko bede be ma be na mama wa aduk dong bot en ko bede pe no na neno duane patia kare ke bi med man na ko bi wat ngo man tie man na ke wa wanen ken me dak bot professor dak bot Dr. Alfred Banya pen mo kaya tie fo dana yuti mama ajole Aya, apoyo. Amero na tiga penyo dikoni ya wuje kare ngamu pero la refri mo ko ki ya chuli em anni akara ko kita ni ang kwede PNM lok me puonye ni bere no medo ke gina lok me sports udilu ke promoting gina lok me we bilu ka kan ko ka digin athletics bene schools ma papa kita na yang kwede eno ento pa yang pa na mo no na to ento ando wi yana wan ma pur watel go winni refri ma ko ya chuli era anni akara ki la stop ki la wiska un kor ko la wiska skat boy master la wiska yo mo te bucha skat ki galgay gini onya aki koro do era nya ja winni era ibero jaxbe la dit me skat Dira e jubilee me achel me scout ke timan tebe bucha dan ma do don ke tina ke kor penyo muze na do ke the campaign the first kind of jubilee scout jubilee ke timan tebe ke chere penyo no scout don ci dong lok ma dak taw o lok ni lok kom ma gene ma professeur lok ni lok kom lok ki ko ba chan ka ina chan pe wai ana chan na twal ko tu te ki te ki ka professor tu te ni kita unu winyo unu tira wai muti ka winyo wa mala dito lo do ka ini tie ma de ti ma be ada konjo ma ngeri ma fudi wa gu bin be dana kadi an en mo ne an mi guni atuto pidan ma papar yo pa ti diro na mo pe baratam pidan ci konyo dan ma ko be lo nyo kita wa ti we abdong ke nyu ba dan ma ko bi konyo dan ma ko mo kene do ci do tiro duju ma ti ka kwan ma ti mo ngo ma bi be ma be win fon metal fa luoni uti kere itogola ikara ka giro ka kan apoy better mama en tiene wata ne pierte ke winyo lok pa OTEKA e ma kiti akwano nyingi ni weng me chaka wacha biet rio mo karo ngech me o watin ke chere chaka kwere ko ge mo mori no ne ko karo ke ko matego ma professor o mo e ane ka en ka ko bere ke lumo en professor en ke dok yam chon tele ke blanket ge me yua weng ke come but ko bere ne ka mer tar blanket di tar me come but and peke mo wachara ye ko bere but en nyuro ni ko kanyangan mo karke ye tote me nena nyim kama yiti yen chamo kana nena tiema gek bara nyim pucha put anyim bo anyim lach to nena olto ichera nyim kan ko mara fale nyuto yen me dan ke wilo ki bor tiema get tiema gano ma kan makel chene pe bera nia an chene pe ma chera an kwan kun kai kar me yue ngage ne tiema ram tiema gero mone tim ka chingar man ngar gumbi ngole ngar wa itiki nuju romi nuju chera gan kwan no itina oloto no mo chewa tiki mone en wa ko bene lega be la bon gima chi ta kai tiki mo mana ngar man wa da ten ba torre kana wa ne yo me konyo kore ene man che cha tam mo ta oloto per ter bene pe jo mano tam ne kitote now Adwa talbot en Dr. Alfred Banya were mete kenying ma futi borene what don what ter won chawa chiel binadi go won chawa maramo amen the camera Pierre o we there Piero Beach mo we me bodien kache tiero nyo bana ko pe bara but and the camera one and to bed within and then
ajule bala dit. Ba poi professor me gina sharing kwedwa ikoni wego no tiela bira tel ma bi lo come inge ma lo come anania ento awai ka lo come la bi pe ma di tien dinna ini tiero ne wego kita beri ka lo kwede ki wadi na mukana wego yo po kita gubera teto ke kwa entala biti dano poi come ni prime minister ambassador UN ambassador Washington and peki nyang kama eno aki ke kwa mano kwa pol wadi ni and dano ma to aki gang nyoy padi mo magina malo no tie and look at the inequality teacher that discipline che vedo che luoro con la cioè du wan jemi ma vedo na ma vedo kan ma no vedo landa kan ma vedo chok vedo and now ni qualities ni eno nyuro da bene jo ma ne ma wedi ne nyo ke wedi ne bene di modo tanyang kita uno meglio anche in vale di me che gum and o cobo quone well very bene il bulu ka quane bulu primary school bulu high udoni kaya ubedo dina che luoni weapons specialist yeah ilangata i Kenya kai nge o chavo kwan momot o do dina ki wani orderly nurse i Kenya o bedo nurse i Kenya pol dano wa pengeyo so kamo timo nursing miru mede lo men nursing ni eno i Kenya ni no meri ki konyi timo gen kita gemere team kwede o kwano by the ilwoni no correspondence tarjane internet no pere ci o kwano che kene certificate ma Oxford I know me and kwano twale gemine ki posta che tu ape kwano twale gemine ki posta che tu ape now no certificate and for Berchalo, the Dirumogona walk a child vita, Tapan Waho, degree, Kama Papa, Uyeleka Cannon. Now I may Kigina, Kika, a man take a pano and be a general certificate of education in a good care. And I can you kid made mano and take kwede upedo manager making med dispensary can moi faire habitué de faire habitué e pala ber e keep good upedo kadina upedo manager kuno I don't look me politics car na don't independence bino o donyo do idina no ka cha kiloni Uganda National Congress Ikare do bedo di luono ni permanent secretary Antonio be general secretary kita kunyo di luono per ti don qui mirine me cogno dano kita ne professor di una wadi per ni umiri investing con dano carmo cero tu Egypt dino per dugu per i Sudan donyo per Uganda Ugamo copies na scholarship applications na duong ke bod dul magaluon International Students Union. Chikar chano dok me tela ikin
British ke America ke Soviet Union no ke dul pa uteno kwan makumeno ke nano ke wai gen joma gen communist so mu donyo ke Sudan bino kwede me kelu bino no mer me konyo uteno Acholi ni we gunong scholarship me chiro wa ka kwan colonial government no ma hell ni ukelu bino ukelu ka me nyayo do communism na ke pidi come ke noni gimme ma nyuru ni men nyai communism gina tami yondo ma ne kutia ko ya bu ngana kan inka na ngare no ma na piero wa bu ngana ka yele ke yele ne ki olo ke gina ke dropping charges ni na hadong and karma UPC UNC donc kin di poke jo kana ta ka ba ya ta jo kana jo du bine du da du forming Uganda People's Congress borre don loin mon nano di erone don loin ni bino don UPC the parliamentary candidate in and only power my bed to quali me the councillor in the Patero the district che Paul di erone che berganano uberati in newspaper viene a giorno no binano Jamie magi choyo uberi bine a foreign affairs menano dok na dove conviene kita gamende romoti kwede kilo ma pari wa na endong where ipiara bichel we big here machado permanent representative in the United Nations dok kwede bene dok ambassador in Washington gina papi logo di maduong ento gina miro wacha ye ni kit diero en ma i viero discipline persistence hard work malu dire ni kipede era yo wero guno pede tip mogo magina ma guno ni kunyoni ieri in what the commander mona ni kar chano pe kumano dano nano rieko ni ki diero ni kati lunga ina tingo ki kone. Ada Ikare madong ping loke and madong dano ringo jo kana bino pere kan and don't bino pere kwa kan. No bene kano ngari mama mabo ke migano pe ye le de la diet me Uganda People's Democratic Movement. Yan Loc ni ko jomom joni and I do to you know gamante wa kono ngodi no tuwa ta enta wa pindo di joma dano ma paji kumberi jeni tigati ne marai and don game gene data bonyo don di ribu do bi wero and do gene umago ti machalo la diet me Uganda People's Democratic Movement la biru bonyo do umago ti machalo secretary general and gene Loc Ken atira ne meneno ni jema raji manoti gatine con dano padi kuje so mede ada kano duami eno peke kati kwede kama den ko maduo ijo arioni eno inano no bi afi kati na papa kuna no bitie ki bina their own difference ento the Loc no dahe kumpa guri buye jogi pa bidoni gine magine maduo anta miro mera nyutuno wiye kitma Loc kita professor wayu pede discipline fear of God hard work mio kit down beru mabe wero wero gan konye kakana ato konyo jomo kame do konyo ka follow so we and no papi donyo no tije mo kana mamiera a terri and to
wadi ma lo kwede gu poi ma dane wa ye ne at least sharing lo kum la diti ene ma talo hero ma megwa no tapa ma megwa yeah yeah anya mira medde ke dengar mo miro kam medde no ka fun nying mo kan ti ram me de puri dong de ke amara pa okay ne ma cha wa chi abitemo lo kum la dira kana atemo talo lo borre ana wa chi atiek wiye ci da be te to wiye yaro wa polle atiek anda wa chi jemi ne mo kana lo miero da ko ne ni jemi ma ene di choy ene come yana tika choy jemi ma parri ci don awadi mero wiye ada la bit yani la bit ma kan ni bedi nere ci pay all ki bedi nere ki winyu no nere romo bote lo tua the day ki lo ke bene lo ma pe ki lo ata ta kan ni wadi bi mo mieri I wadi ni no I romo mon wadi ni no substantiate ki le ba chole ki wadi ni no I romo gonyo terre piano bi penyu dogi mada kan ni wadi ni ka penyu ni ina nga kai wadi ni ka kan ni an kita cara ni an akwet banya no put pe kete en wadi ni ka ana penyu ni ina nga umiari kai wadi ni ka kan wadi ana akwet banya ana wot angel banya me kor lo muru kwara Andrea la dog ot pa pia la chama wan lu kor la muru ot ke kilo ikete yen kagi mo ti me ikumi umior ti nge nga gi ma ki chero ti bine ti tera bodi eno mi kagi penyu ni ina nga umior ti ho amaleng wa ti nge pay mo eno mi bene en wali ni ka ma chon kunyoni pa me nyom ka ti penya nyaha ka ti mulu ki chere ota maro ti penya nyaha ni man ko nga anyaga mi ro utet kama wobi ni no aki pe wadi nye ka me go ko ni ko ba pe wadi nye ka en to mi ro wadi kama aki jeni na ko kunyoni do na na do kitiu bi na ka kan kitiu sono presence make ka kan na to karma chon to kuma so and dano ma kid me te kwara choli ki kid me beru ma be ki kid ma character pa dano miero ki dina ki you kwede ki reta ma da dano ma luodo jami dok ti ki rieho ma gumaraj ki jami muti me I logo wa kunyoni wana choli ki Uganda ko kina ko wa mi Ikare menongo konyi kum ngec ma en tie kwede Pol dano ngeni ano bedo minister magina power post and telecommunication government na rio ko ento kwane madit kwane engineering eno mi Ikare pa min pol dano gingeyo ki lulueng me ki kosi mwalum di Tanzania di Konasa na kunyoni Edwin we save Uganda movement some magien gubero no Kenya eno charo grupi eno utiula lileng mati geben ngari no ma wero piere pe en kita la bitti gina tiu pere en donc bene ni luenyo ko kimu gitu ni riet
Mero perché tu hai in mano laptop mo magana. Tiu guberati che diero che ngec no che tagetuero anche piccola ditti no Munya mabe. Wagada wakumbedi eno beru gere kimotan mio tam ento pe mio tam mio mier di chepetin gino mio tam io mati io metero da Loc me hydroelectric power makumbedi tikadi dano pagini eno choyo mada wala mia rio kabunwen choyo article monica in Google the politics of hydroelectric power in magazine mona magaluone di independent motero ma bene wadio che le terra ma pagio ne mi aruma chero pen doblu diro ingo che ti gattimo bene mio ingo che ti gattimo bene no ni en che per camunyo con do feasibility study magatimo chon nyuruni en tetwere mi no be tung male bot wat pija so tije ma duong ma en ngeyo ma pe dano beru kawi ma peke ma wego peke ti kwede ti don fa miro medde che loca duong e con la titi ti gemi mo come anti caccioi ne ti sta ti wabinano ne wa en bene kala ti di ma no può ne tutti ti di medio ne so gina wie mana ramo wechi wi con en no en meglio ni abin logo wie come boss team. So lastly, I think it's like a Don't get there. Okay, un logo noi con l'ora di moda. Quello very briefly perché maybe. Oh, yeah, okay. Ero vedo uchol me atien, me vedo la wang Uganda in London kan di Trafalgar Square. E calma Benedetto che vanno di chief minister. Merma no could be never independence back in North. Ento gina pia teraye ni nying loda di mola ni panya kadam ni kita no uno nying no pien Ikare ma kichoyo constitution independence constitution me Uganda che ter in House of Lords in London kind or Rudy in London kind where again che team approving the KPA king the era io vedo la chaden mo arte Uganda meneno process ni so in don che wa che cha ko nie don ni lo da di moda perché a me che mi è del lordship tanto che mi era me bore ento dara cel mo quano ma dien joma bo quano seminari dien musei na che di mo ma go quano seminari pol dara wa ni pingo di kolegu a che joma quano seminari tarchane e printing press ta me un jo di mo o printing press ma chon mai ma for God the cathedral kai chiere cathedral command tu a cham no printing press tie come don nene no porto con nene ko mo che che goye ye jemi chalo leadership no che yugo me yugo lutela Father Agostoni che pugno ma don go media seminario con noi di pugno che web lutela dano tale gino pugno che and Alex Latin bubera pugno John kid me debate kid me proposing motion kid me choice motion Gino Bonio was one of the best motion proposers in parliament because of Kit Pony.
and at the mola was part of that. Ki dong ki ngia kama anti kwede ki chwale kwede umede ka kwan i Bristol University Karachano dano ki ngia ta kwan ultimate education enemy no education no and no anti OTEKA but then despite Germany and the Wang Loc me Wako Pajo Kane Chiri Gange ni Gange my la choke my opposite separate heart ni there's almost an orchard my no la bondo one Kachiri ifa me my noya kit chalo kita wabera wadi pana niya Jimmy Mapari Party so kit dear ni enemy lu diru ni no betie kwede kitung cher diru me ticha te diru me kwan ki diru me gwa ko paju kiti ching na nano ni no itiki di mama dino na ramo kwanye kwede ketene na ramo da lok bena me popo li kum dino kum en la duty en no eto kon da we ko ken apoy beretal adit Dr. Alfred Banya ke fon mabe matini ni mio ke luak malupe ke lok pa terra en ma yer nyingi iguma bebe ni lok ke mukana winya ka dong wainia me wie mukana nge kor ke church man ende church mane nyor bane ngoma eltemo mete dano nge wengi doge maka che bu karwa wa bina ne bu eno o etar pa luokan bana wa ban wanen ken me kwana ne wa nge eno bere ngaro twal ne pen lok mukana winya ni cha mukana no no o nyige ni come so buka en ka o wabinane olto wakelo bodu no peno nge ngoma tie now abi ya floro bodano wa pen en piate ko win tama meko madok lo konfon matien nyoga kwen ka no merne wa chak bot na mera Joyce fon matien no bere duong ma bot Alfred Banya ke kachel ke professor Kennedy banomio live stream amege kere don kere tamati mera America matin omega wa go ajene Kakak ni aku lari tuan ni natal ni kuluk mabe jauh dia aku balik kacian ki dok kacian ki profesor kuluk mabe jauh ada malu kom biar mabe gua ma mungkin macam mabe jauh tuan ni sini atamu di mana ama pun tuan kini ma anak ramun lok nak ni tuan saya ikan do amir mer kuluk ma profesor kuluk lu me punya Lupang, mati pajo ni. Kat pajo ke kan po kamo kan kama ini tiye. Inero nonya pawan dano. Tiye gilma ini timo. Yan peti gilma ini tikwere. Ka ini tiki gilma pol ke peti konya yege ngaro no konya ben pere. Eno ka ini biru ka konya dano kero nene ni winyo ki waja kere pa bishop chalo. Ukonya dano mapul dano en ma eno konya gini menu degree ma mega em menu masters ma mega em piano no ni ka ene konya ene will be able me konya ju mukana donc di ma wan ma chalo wan luo nyo chulo mi am ni umer wati ki pera mapul tutwal ipajo ma mekwa wadong kien lokum gang kwan wadong kien ikom je mapul ipu yan pe pera ma wan ma pelu kwene donc umer wanu ni juma ti cho ngер wa ma da willing me ki mu jimi nyulu ti ano ma ge mer kwan kare man no ini mi ko ngat yan wer la tin e oni be dir ma jo kim ini ngari yam ti mu ma pe ma da wer tin ana ti kerana ti ko yer ter ma da yoro ni akero la bole ko men wa me gros ma ti kan ti yo gen mane nen ero lo ni ene pe ger ge gima ero me go en ti ma je ma pon ma da dok bene en dar ma po kwano o we kwan mo ne kwan ma ngi cho ngwe lo le mo no pe nyu yo cher ko ero gen ma me go en ti ma nene wa lo ko mo te a po mo go ti mo je ma pon ma da ara mi ra recognizing me go kin wa kan gen ma be ma en ko Mego uturo lo teno.
ubiro ulaya kan uyele ki tij ma tiam mo ama enti yene loye wa wanju ma tiam Pio yubu kuru grapa mo kakamo ko yubu kuru hotel mo kakamo ento investing e kom lutino mege wa lutino bukena me dogang ma pachwara en ma en wana tiga loko me en na tien ma mege dano ma dir ma da e dog tij me oriat ma ti doctor tij ma tek ma mege ti na ne ge wa ge ye mege mo mo mer ge loko ko ana yero mege lo ta ku ma ku ti ki ma kanya amiro ne wunu nge kar wunu nena en kar duju e lok ma wal ma loko en me konyu nge ni en dana tiel mala tij ma tek me go an pa nge ku la kanya nge ku ti gang mo la rema mana ma tek ma da ma bu do ka tiel ti kar ma laj ma da ti dan ma pe nyoche ko da ti me go ti lu ti ne dokti ma do mo kenan la dir police pe da ram lu nyenge bar ngore ti dakta en ma ge wane dakta kwano school ma ti mala ma da gene barara ma o temo ti la chu ku ja bene ento ti ma pol bene ti ga ti Nairobi ti ana mira po in mami gin ma be ma in ti ma we kom lu ti ma in ko ge ma ti pa ma ko me ti ma be ti yele ma in yele imi o kare ni imi o jemi duju ijalo jemi mo kana ne yom twinyi mo kana ni wen ene ne an lu ti na be ma be ya de lu ti na ti ga wa ko wan en wa ti ga wa ko jemi ma pol ma wara no ki puri te kare ene ma wan wati ye ene wan ji mo kana wati total ofan me gi wagi wa de o chero eno puri tie ma chalo men wai ken waka ine men tiara mi be ini mede pe ol mede gi gwa wa kiro ini tiga gwa wane kidon gin mo kana ma ana mi ro do ne ena ye malugu wan mu chalo tiano panyo nero kid ma be ena ye gu kiro ju ya te on banya ne ka ini tie dar ma muol itimo je ma pol tien wi po ponga waka wi po pongi nyero wi po pongi kwa me lobo wi ti focus gin ma ini mero timane Ye a dugine in bi nogin mabe. Don one multi pageant when you take a bit more can let us not undermine ourselves. We can do a lot in different capacities. Fail alone, you cannot team game mabe with humanity. Near when you are finding what was you don't be gimulo, but while a man can but you matino. And you magiti and a lot of them are young people, youth. Molo where in the bit down on my bear. Bumbere kaya yin ka ini tigi kit mabe. Igina choya me Bible gi choya ni wo wur gi meni we mu gane be laje lo bukan. Ka in latin mai mul me war dana e walo nyuru ni ba konyo in ije ma in mero tema. Si we wapu wile one what tigi potential maduong kit me tema ne upenjo magdong kube ko tema je mabe. Be ki jo makwir mariak. Ngatin ngat ma mir bir ma be ka wa wan en mo wategini beri ngit yin jo makelo bin ma be ikoni we indigi ma ya ibed ma be chalo ngat kan we initi ma doping ko pa ngat eroni ko ma be ne we ulon in igemi ma initi ma dana bi ko yin ina no chi gin ma lo ma pol te twal kinyo be ano no mi ara lo ko la tira be ento kumara jong pege chwala again na chiro ngo why next time go ka di man look not come elders mu kana so wa bin lo ne but at this point put on amia and tumero ni jim mo lo en pierre ter ma da pe wan du pe lu pierre kan wan to ma dir apo Beretol en makelo opien oberga neno terra che chien cara ta lo kan ma rumo ko terra ken me go foi ma terra mane na nyoro ben yo bero apoyo matek lok en malatino loko komberni tie la lok mo tie la wu ma ja tam ro bira nge yimbe tam tie Florence patom kelo ma en wati tar paluoni ka kero ne ki o tera heroes ma pamon ma ko konyo pa ju ti anti kin jode en ti anti kan pa ti pingat mo ati pe uno wen uno tiena dok bera mi yo konyo ka bero wen chi mame ka lok en tie kan ana don tie
bilo tin le lo ka mo poi matek ka utika ne ma chal dana ana poi tutwal poi lo mo always when I end up down with big tag can and my power cover ngeri ngeo bering arada which I will now le ma you are way odi mo na dwin way to na tie it better you la bo po chair ma bo let grace anything and mama can yana ngani yen la now di mo la bene watch wa kong Apoy the viewers weng apoy down weng mago beru kanenwa. Apoy Dr. Banya me leading team. Apoy well any kwan down weng no tika point. Professor apoy we encouraging and the I'm sure ne down makago winyu lo. In ke wini ngarmo professor no pay nyang chao ken kamangar mon oye. It is a big challenge. A poy ni where ini caro, ini kama ini yen. A poy to twara ni the kilo ini wajane. Dog me dharma no tika ngiri me wek ugu tem jimin. Ana mogo cha derma Dr. Alfred Banya wajane. Dharma cha muzea limari ki jam kill scholarship. Kilo tiana churi. Magi work gichero and to work in Sudan gichero Egypt. Me and Babana Matidi was one of those people more no scholarship in which are Russia. With Soviet Union, been Czechoslovakia, in do be buried on or retiring do be buried on no tea Gana Vienna, Austria, Manurung anti shell company. He was a successful man, but you can see and get away no get lifting down around Domanuting. That scholarship was a big kilote and churi maguchi go kwan walk. So at the animal and then and other Jimmy and no yam team and Dama pool. I'm sure Dan Kirimacharo, Dama pool, and probably even Dama Chara Canapa job maybe was one of the beneficiaries of some of those scholarships. So enuni ene ada ne dano mako supporting dharma ti ngiri ko be ma da pien at the end of the day penye kama professor bi ake ye penye kama kono doctor bi ake ye penye ko kama la punyo bi ake ye penye di koiri ma iri pero ma pero kodi penye ngo mo bi ake kodi enoni so ada mi ro ko dano be ti ana poe tutwala program ating punyo jima pole dada better Lady Grace Umar Caesar look oberotin mamiat mada bini mita mika onikom ngoma jomo lo ana foi muda Jimmy look professor odoni William Elma anka neno professor ni duju ena do summarizing o mingi mo wala don ket gini o duju no wachi professor mere gi example ma ini punyo gi bodu ma go kat yimi ina do muchung api all your brothers ma yang wala don ket gi ma do pe kabel ne pe yoto to kira ina wajan yok me palo diangi timongo gini jemi ne pe yot but kargi o itye wa look o kitin so much appreciated we Dr. Alfred Banya we ko kumbe dum tijo do deep botwa ni dano actually are encouraged by one ti wa ne kumbi e lo kwa mo chi ana ino nget atin ko me go me shell ana kena un kene and when we and kena chi ni mo ma ko be ti wa ne bun ga ne ngacha no be en kene so one ken one big me go in Kenny Mel dano gajin. I'm going to summarizing look mawuno loko Dr. Alfred Banyagi professor Jama Dick agiro kenyu inspiration ini nen ngat mo man inspiring in kon la puny money kon professor
kono dakta kono la yubgari kono ngarmor mo inspiring in wege tingi mo ni pirkeni tem kong ngang ni jem ini no gi koki gi jem ma gi mia kira mai kong kare ko tem kong neno kira ini tio kira gi jem mano ini tio ya tio gi jem ma gi mini amia man kelo an ilok me na nin professor wa jeno dano tia defining lonyo yo mo papa wan mo kene ne lonyo wa pat gi lonyo e ni ngat mo ti ngo lonyo tie ikit me ma ko ti ngat mo ni wero kai ti kero ne pe ni ka ini pegi gi mo iramo ko ngat mo ko kai ti kero me ko ngat mo kon etian mo ti gang ku ye mo ma no pe ro ti mo gi mo ke punyo ro o punyo do morka no tiche kai pu mi gi mo ma no o ti mo kos mo ma no ne yu bo morka ne ti mo gi mo ni ne yu bo kom romo ti mo jemi kene o we ada o ti inspiration no gi mo ma keli kero me ti mo jemi ni kene ki Lokma Dr. Alfred Banya wajen, Lokma Professor wajen. Mira tini actually tini resilience money. Yungi la kuri gimone matui, la kuri gimone matui I kari oro mano change liet ni tang no para putie ena futuro. Ena actually ena. Wati resilience money ni ma kai tio kere yo mabe. Romo kono wa I nying. Idong bene, kami wa ni generation wa chala chuli eni me we wanna surviving be mier wa konye kinwa ikid na kwan ikid na miyo tam eno kawa wa chi ana ti kono gi million di ager or kinyo pim uchung particularly million di ager kono gi mo pim uchung in enemy is not going to be transferable to generation okay. The only thing my you transfer to generation okay the punyong atin mo ni me belo kwiri mano go belgi kero mo punyong jomo kena manyen no pira nyin eni kira professor wa ni tagi gino ngat mo metimo gimo project mo ka ini tikere mo do ento we tam kong ni project me konyo ilo ngat mo ne maro bene project o pirte idong bene Loc Ken no ti wajane kanyi peni me wake me nyuro waka pina chuliku kel mir wo chako nying chuk professor mir wo chako nying chuk ma pat ko nying chuk do pe mir bit kul bi nying chuk mir bit mara yi mir wo chako nying chuk do ma pat ma ara tamani with the resilience maturity kere with kumchan and maturity puti kere ni nyero puti kuma chule matek the resilience mon magiti kere nyero wangi ero riba we kai iri chero ka woro ki mo na ken ko ba ko gana kai be kai iri chero ka ngwen ken ko ba kop dia in a way, and I give you resilience. The look at the mirror query, Miri joke, Miri, me jummy. I don't kind out of Peramo, you Miri, me jummy, but Pierre can a year of chicken. Bishop Chola can no poor joke, Miri, me jummy, and no Latino give him a coming with him a bed and a bed. One do you can only me go for joke chairman or knock me, man in the school fees for the teen or coming organic. Oh no, Gemma and Tim, no Gemma and Kerma and ticket and we reckon one. Oh no, pay for so a Lego the teen one resilient maturity kereni. Unknown inspiration give them that more. I give them a white nanny. It could look me. Kumbel dong dia
Sao o chan men no tiro mi chu no wa chu o kongo si en kakanamu kamoni. Inamu iti yo. Ipuro poro yo iti bongo. Kalau dia o cindang tong kamo mo namu ye. Inspiration ngo mo tir in changwen no dijing. Ni cher ka yen namu. Makun iro puro nyanya wa professor in waje lokwe bileni. Wan wo puro nyanya kawa wilo gi mota. Bo me ko ni giwa. No good don kendi. So ana po total inspiration ingat mo ka kerni tie ijama det mo professor waje ma giro kere woro kadi keni nyeti ijidum keni nyeti dano wor mi ko tie iti matek lobo inspiration in pero waje iti matek kuno pe ne ngi bon ngato ye ngat mo ma inge wachi ngara ina yubo morka amir be libe la yubo morka ngara ina be la puñ mo be amir be la puñ amir kama one thing ni duju wati kero moni waro ba mi ne wa waro ba mi go professor no go professor tie waro ba mi go Dr. Alfred Banya be be la puñ be be ngata ngi lok diro me kwan be konyo be ngi lok mo tibo mo me go diro wala chulo mi kita one o contributing kere ikin wa ken wa papa to duju ento a dugine did loyo jem matina tin mo won tikere ne duju wonne no ko manne a giro me wajne ni jem matina tin ne a dugine did loyo gina waro gine o warti timone mo mate tin duju man in kele wa duju waji jimi jem ma ini chako eni eda waji jem metu ba so jem madit ma miro responsibility o matek ana po beretal merci wa cherni la mère Christine inge ibere lengo kan bini mi tame de karario pingo ma lo gatini wa ko nen ken ajol afoya Jimmy tiwinya wa tewe Wati winye. afoya mi atima afoya beba afoya pidu wen kubra ko mi no to pin mi no kero kita la mega joyce fil waje ko beti ni Jim mainti on duong an gara ne yirge ki kan en to ko na kuma be gudu ko na tadi boka lo nya ne ti ongo ta nini ken dano chuna yo so ti mo Jim maduong da hu ni be ni chulo ti am maduong gan pile afo again ada work about professor professor afo lo la gamni la gami kititi ya wateri pikuni lo ra finyara lo barmia kitela kidigo kakule yidum ci di ko cham so gam ke lo ko be da akam ni dan madungu bu ponye ni Jimmy mani ke kare chuni tay winyu lo en lo no war ni ci arma bo we mani ni o gano mo ti maraj pero ti maraj wan gano mo pe kono mi chal ka yang bible wa email chi pa na to ke email chi me na ka ni ba na Jimmy ka mo kene en eto ke tiro na na ini mero tulu wi be ko war ni lo pa to man bo ma ni ta chi cher de ma bo so po ke ti to wa ku ni war kere yang pe ni ni wa ya dan ni jomu ke ni ko dungu o ni ta ken kida mar dan amor doctor amor dan wen mo ti ba jis na tim am ga be mel wa ma ti di no ko ken dom pa di mel ti piem ti ma be je dom ke wa de be te da mi mo ai ke mo ai ka ento mer ke nang ni ya dani ko ni dan be yani yen pe ti willo ka en keni na iti willo ka en bible wa ti ki yubi ko puero ba konyi ki ken ke ko ngom taw yubi
lo kan impiti kini in wundi ngom li ki jim wen ma ai ngom jim wen ma chui ngom jim wen ma chi mun ma ti a chi chi mi na ka toar mi kon na tu ke pe de ki jim ki ta dang wa ka ni ti a ni ti mar ka ni ti lan only in pe tan tiri ki ni tan pi dan me ni and I don't worry because nothing near the time in her chan, nothing chan the time in her champion one here what we can. We are all connected. Me our town in John Kenneman or corn down my lawyer Jimmy Mammy bit at time and any bit getting. And Jimmy made it time and me a bit getting any Jim and go near him. Kiani be now Jim Palawood with a tree out to it. Yeah, Lotino Acholi well to know. Oh, Lotino, oh, I take a marker. Ngai tiki ata ko do tiyo inde was ko da no ki ko char no kan ne tiki para jim ne oni ko ni jim ne oni la ka da ko ti ma chole ka da mo ma ko ching do amba tiki jo ma ko chingi ma de tiyo dongu da ba ko la chui tiyo no jim na ko la chui da yo konya be dang ki be da mi ro wa ni lo ma Professor Wadmanak, in 1971, people burning and with your kid room to do with your Kampala, Udon, Jam, and to my man who been down the tap. In Kiniko, Amba, we are poor, we were me on Kumano, and look at 71 of the job of 50 book. Oh, no, I take photo, oh, Masaka, that picture, or double bill, Masaka, man, not the picture of what you keep you. Neoma da lo a ki barracks ni la dit ni ki mer nyeti e barracks da ku jo o po ni wo ko la men ma to pincho la ta la fut de cham e ku cham e wen pe ku well la e chap ki den chi am ni mo ko wa ke wa ki ni mo ma ini etika wa chen Lutino mukan ti kan da mukan ti kan pegudan ento pole jomanu ti dirmanu ti do prison babanu ti prison mutu care officer by then police jomanu ti kon ponyo nguma don ngata ti kom maka en mien ti ke war kom da ti do ber ka ya dan ka chela ma dong mano de chiar de po do so mete po con de te en amba na ti la la ti mario ne ana ti la ti ma ke kona be kona ma be kona be da ho wa kona lu ti an ma ti an ti kona ti kar pa ki kar ki te la gan kwan da pe ti o kwan da pe wi la wa ti ke ka ko chiar la ya e kono i di kona lu ti an ma ti an na be Maloyo, and you call you Luciano, and you better be on that team. So, yeah, I watch you at watch the man by a full wing, be lock no lock, going on, what you viewers wing, a full for them. I fall back to you, Jim. Thank you. Better, and you tell him because list to chake. Man can president can get an open peer teka in community ki bolotal bori kare wa ne bolotal bog na dong chen chane pe ben bin wa wa ben nya ko meno pian ka dong tolo da rio digo da ngwen ru da boro cher ko me no ne ol tokan tika yele peer tek ne ol to men ne inena chen e ko ne dong chen wa ben no ko me ko ben no be lo matin wa ka me bola na ro ben ne ko be do comments but no put pe ako kena no mero biana inge lo matin to mere meta mo mege pete kari mo mano doctor professor kachel ke dr Alfred Banya ke jom kan ran bo me kon whining no mero Acholi Be tutual mara Jimmy. Mukwa po la chwe tutual penir matin na miyo barwa wa wano ti program matin ma lo ba ano do yo be ano mero lok pio daga mat pego tutual mago bede lo mamekwa Uganda utiyo ka bede mapapa utelo wika mamekwa wan machalo luo o mero dwa po tutual not june egone lok mu kana maria mer po wano wen panelist ma otikany mamira wa borone atika wa matir tutual ikomu
yan wun eno weng ko bedo ti heroes pa chuli moti jang lo ma pat o weng ka chiel kama ngene wun ko bedo ti ye amiro duoko fuoj botu ngone cha ma wano bedo kere yamo cha ne kar mo kana lach yan no jem mo loko no pier tek wako ka ne karo ti en amiro duoko fuoj botu nido amiro duoko fuoj madira dada boro menwa Dr. Alfred Banya ti lok mabejo ma eno loko me loka ke lo diro ma mekwa ma wan jumo kana no pa wang'eyo ng'o ma gotimo kad ben ni kom ngi wang'eyo nyo wawinjo nyingi ento kier matin eno tiero kwede tiero matuop maneno kier ma yo ng'o ma miero pi kel lok eno wako kony no tieno mo kana bene ni ka juma ko man yang ko wok ikir kuone eno ni Tingo mageo wan matimo jem makumeno. Eno la nyut maber dada. Ma omiero dano tuju magetiga neno tar paluo. Pa onyoj wunu. Unen ni obedo kikero me lwenyi kompeko matieni. Wak jem mukena ni onyo kikumi. Neno gweno ka piyo gine kome teo kome ko. Yan no pi eni weko wo weighing and down. Yan no yeje pek. Kyo miero kir yone ene ma wunu winyo chalo pa akera ke ene ne ka lore mo ne karge wa iluono nge nying in ene waka madir me ka amano in tin kyo miero dwa poch twal ba Dr. Alfred Banya wan mo ti London kanyo ti ke war madir kome ng'eyo ne in dano ma muol in dano mati in dano me ware in dano me gene vone pol kar wanene community je mano tie kirmano in presenting yourself kyo miero dwa poch madir twal bore kidong mario amiro dwoko fuoj madira dada baro menwa Professor Kennedy afo ien me bino matero kirkwo ma ien wuok ki ie kwa ma ien wuok ki ie ma kumbere dano ti ie enene roma ge kar me 70s ma dano bere kar pamien ma jemene po bere yor wan ke joes mo woro ke jem makumeno wachiara wadodo wafurfu wanyara jeme eno weng chere kulu ke ng'o kene watimo ki example ma ini nyuru olube ke kuo ma megi ana miro dwoko fuoj bure tutwal e winy ma ini winyo kuma mane e war me kere kum nerni tutwal ma chulo ini gang kwan neno ni pier tek waka nyimni dingi manyo yape wak ini konji mo kene ma odong ngi wa ma mano kere pressure kumi ti de tiyo do ng'o mo kene matie eno ni kir malo nyuru mier lo tiano kwa kwede wako tin ke luo ni professor enene muno degree pa mamani professor enene mamani au wako initi kamatie neru iken ma enti kere ko mamani mier ni mamani wiyo ile malo ko ma eno tere ni kare kone wache to peto nono ine bebere wang mamani nenen ni anyim jem moke ene mabejo ma eno no furo matima ne obe passing through in yana mier fo to twala nyur ma ine nyuro gin ma ine lo mo kana ma ne na bunye cha mone barani ya ma unu kere ne na bera kristen man be no pa gin wan kwere no ji no ne kin mo kana ma chu no dong te je dong tin no mo kana be na dik ji wa ha chu no kai ki ngo ke ne ngara do no barani ya no do lo nge ye no to mi la bul mone gi ma pira te adada ana fo intellectual be lok ma ine lo Jedong mi ko la mera juice kopte adada jim mege logo o chero gudu an matiene ane doctor pa juice ana la nyut matek metit pa juice ana professor pa juice yen juice ka be luo professor mi ake an juice be dana ma genne dana ma buone dana ma mul dana ma wo dana ma la kija gin ma wana loko ko ma ana tikanya juice kala la ma eno bina 1990 duma bitiel duma pa eno tukela ano yero no ne kama eno tieno miera bit ke ngara mama kone eno be le tam kwede
unna chering ana wa ana tie kirma ana tie kedetin kan mo bino kan wa je mo kan wen lu wor mo kan go chere gan kwan go yubu uri ko temo kono ngo eno investing become family dano mago kwano king Jews magi tigi professor tigi masters tigi degree ka kwano o apa ke wiya mon ma Jews onyomo gang ma ke lim ma ko bilo teno lim tie adek eno ni lonya ma mege ma ko cher gang dano wen mirne anti Jews bino wa mon wen gang ka wa cher muta ano ko ngo ke jem eno ni bino pe twin ma enno nyuro neno pe mama eno nyuro pe kaka o neno pe jem ma lobo eno neno pe jem ma anyim watini ni wa kad wan ko wati family dana nene olo pe racho twal kira morgor wer kene kwan chan pa chan pa juma kwano parki pa juma po kwano neno iken juma po kwanne pe giramo choch pe giramo tiarga tijo offices gi ngo ento bene chan gi mamegini ngom gi furu lobo ka wanana chala ko pa British matikanye wan chan wa lo pa juma lonye lo pa juma gang yen juma gang e por gitie barwa kan der wo pe der wati ti dukan ta chen pe ram chere der bere jala kala yu pe makat der ta ti ma bo tur pe ram bene yabana ta ini che po ne eno ne mati ko pa dano eno ana mier do ko matera da pala mara joes ni ana matini ni ana me po jo mago tiyo matek you are one of them. I'm humble apo la chuet ne gin ma ini timo unya ko nyi ma pol ana tiye mo ko chaden eno ne I'm one of them. Amer po in ye alega la chu go twin ma ini ti ken no nyak u chero mede kom jo mo kana ne bana kidong matira da nen la menwa Christian luone miena tima ma me quiero que era la tierra di que más waje era pon ga inde ngo go ya ko no na de angwan mego no mien na na lo ga ye chi dong ju so lo mego ene mien dano wen pe po ngara mo dok cha tuju la yele mata lo tien na ka go chim man ko man nga ene ni man mien ngari an ka tier ga wa uno tie lo tien na pe ne mien la timati ni ning angwa mama na ti babe ina yen ma enti ya tim dogola ne tuolo wa kumbiri chane grace ramo mogana dogola pa mego tuolo awen yen mo ngan mo donya at bure ka we pe dogola na ti tuolo pe dano mego tere yugo go pool mandazi ina samosa pe mo ken mo mego tie ti kwere kan mego no chero ke chama chen kat ben no gimo pe chero kwere en ne kirmano yin mego mere bet kwede waka wan jumo kan ma mego wadon pe wi wope wanana en no ben wan lego jumo kan ma ti gang no ti an pa mego ti gang kuno o wek wun ben o le ka mego me bero men no ti an no na ena kir ko pa wana chulo ti kumeno mer waneno wono ne wa po dano apur ko kira na awunyo boss me wajane o po ngara man ma pur ko pe don cher ka po ne william pen pan yang heroes mo kan en talo boss me we ma we ta ko ta kwar pa chuli ki we makare we mo adi dano digi ma go cher we en ki no ni tien lok mo mi ki wer we en tie to mi adi dok ko war be ki we mo kan na we ma ki wer ko ta kwar pa chuli gwang clip ko be pa en to we mo wer ma be da ka wana dok pol kar Wabikelo lu ba ki program man no wara ti ko eno ni poj mo mi ke ko den wa nan ti anangen lo ma tu pol cha be no ti manok amir po uno wen multi panel kan amir po viewers o wen mo mi karu mar man na cho ke wa bandal no ti mo mi do po bore ti na manok mo no mi te wel ge mo ikoni not ke nywa dano mare ikere bandol med na tar pa luo me do ngej ma me wan ina wen wati lo ti kwan wati ga ponye wati ga nena ni nyim ma megwa wan ma chalo tar pa luo wa ilo bikon eno ni ning wa ko chera nyim
won ma puru tieno wona be bello le ma megwa kidong ma pur wi apo wila mer po mi en wasi za nyao ma tera dada me charo luo cultural group in London kan 1991 kan mo ko pe yot neno ni wan ma chalo luo ma wati wa London kan yo ngo ma mer wan ne te kwar ma megba porwen ke charo luo cultural group ke gang ma mege watien wa ko be mana lone siza tia a prominent member very strong luo cultural group ma luo cultural group ma an ponyo lo tiano ke leba chuli kwana leba chuli bogo do ponyo we wa ke miel lo tiano pasiza wengi miel bola maka ine nano ke ramo ye ke la nyar ma dit ma ti la captain Lisa ya mero do ko foj bore siza pe ma ine timo wa ko tar ba luo kat ko be gitiga nano ne te kwar pa chuli por wen ene la nyura chel ma ine kero wa wan luo ma wati London ko wati very proud of luo cultural group ma tie in London kan ana do ko foj bore ki members duju magatie luo cultural group ya ngene cha wara ana po to twal po jimi in me kele program ma ko mana lega la chwe wa mo kana ma po pur wara mo ne wa yel ko lo tian wa nyim ma mego mere wa gendi ma ko bello le no wan to mo ka kar mo kana no wa tiyo ko nyo ben no lo ba go lo wa endo no ge mo ko man pura mere ka go chero YouTube kono ge ngo ge ne funo ge mo ne ana fo to twal bere to la mera kel lo ma bere da nya foj anyway I'm a little bit jealous kere bar ke la mer we mar kon la mer mo be tie nyon kon ti mo ko mer me do anye ene no ma ko do gam Gini man pura tie. No man pura tie. point again ni ada pa dano wen ada pa siza en alla men ada pa professor en yogo do men wa ma dir ana ju ada Yura tingo matie in matie pure chigware nen ke tiki gimo kon mo ne mena tinger ne marching la mer pe kon mo ne mai nani olto digi maja en mena bi kon ngaro ngau be ka che ma palomego ma pa keo ma ngar ma kan matinger ne ne nyuru ma bot en ken me wen ko bedong yom twin dong tie manon la robena po la mer pingo mo timo koreni man nyuru ni la miana no ne la mer en ba pa mera botien pian tira kon en bi kon chani ko ber ka chere en po wa pe ma me ka che go cha kwa no me ga beneken luo dan mo rie nge pe wache en nyuru ngoma en ngoma te lo ne tine neno but chawarong te ma chero ma put pe aro mami log ma gire mo te mer chero ke lo aknen ma tene pede ke rachel wer no wanen ken ma dolo do maten Wabikelo gal lo ario madana bana go be wajo me ba no put pe ageno pieno ana fo to twallo tin apo un me kello kiriyo ernini professor ki dikon uberi kinwa fonwa kadi don wo diro fonwa ana tika nyange mo pol ko bedi ki tar paluo don we ana tika nywa ko bedi bene ati ki ngat ma en jogo bel ta tong wen ka pe tier ye pe ne a pe gangi but biro na mo ko rio eno kir ko na era ci way de dok mo pe ka ni kon do tien ko kwan fuit ma dip ci bor le brace pero tutte pe ka ne o kelo dar ma pol kan umi yo kon ka chunga te pien da o la cho ma pe ru la cho ma pe ru la era en muri kinuni o ka we o ka ra permanent yin ara waji kon peki nyoma gangi bara tikila tina chielno but kira mana ne lo tina waji ni kira ena yo wa ti miero pedi bin kan pedi dokamo kan ka illa tit ma tek wek lo tino kwan nen mia bi chiel ke pier bi chiero mia bi chiel pier bi duguni la tin mon bi kwan ke
beri ni o wa ke tue jela due ngwen pikut pilotian ye da mo magi tue le ke pe chigi tuta jomu tuta ni gen utia na wen I kot no gitikera I buj no gitikera ti dana mo konyo ko tie kar bi romo ti abi lo ma pon ana tere ko ai pa diwe ma mwana ori ka be ade tere ko tere drama rio di go achien di ko don bul ko na ti agonya chunga ne wor gi nyele ti dam kit pa dano po dano ki kit we kiru be kit me kon iko ilo na kadi kam megi pe kon pa dano ko London kan en la tira chiel en chija en la cho warka ko tim ko nga we ano ot kumbir en ot chung pol ni en mero pengo be kit me gwa ano amon mari pe amon la mo parti de terre ni ambien Lotino me London yo weng an migi pe aporo ka ina tim gin ma pe ke le wine mo achil hay la tina ira di pe wachi ngar ba in ke le la tina That's chico le ka ge yo mo ke go chao ne ran cha we weng ke ji chu do cha lo ko tira ni kan ka ku tira Uganda ila tira di bat ti ber ma be I lobo dikon a fuoi to twala fuoi wuto twalo tene ber ma be ke dano lonyo ina ne wani pilar barnia babana be do ti prison ko polo barnia pa prison e oni barnia magi mi ki poke ma buj ki po barnia be tala gunia gwa yil yun wakere ya kuma gwa ni wa go mo ke ni ba da rio ma ana bur die gini ki lai ot o ka tong ki kok di go na ngwi ni em joni bu ke ken kala ko nok ma ma na bi ro go ya ngwi ni dan ke di go pe ngwa awe to ma ki lai ka bu ni ko ti an pa lai ot ko ba em gi wen bu pe ngwa lai ka buru fu ba ti yang ba barnia ma ge lar be gwa ne ngong gunia ya kar ki je ma pol wan lo tira pa chikari ke ya ku prison ge ko politi ni je wa duong premier ke tira per ma wan a ki ji lok duong ka o wa ko nya man no te lok di dano we ngi tiga winyo per wa bare kai ken go we bi bok ne a fu wor de lo tira me de ki ko eno ni better me da fu e tual better una when you get heroes te kuba kera nana when you peda no bedon gano dana kar wen kupa ngere ko ngere dana wen mate pan kan inana mo ne tie mate ga telo la warge tol ngar man tio kupa man nyoro be nyoro no mo ti le e nana ka mer man ba jimi en mi atima ma bir ge gang la tertel wi der ya atima kwanya ter bo dakta manda nganya ma buya ter ne nga yugo professor better nana ko mano e por yo mo memoire ma megen ke jo ga magan ko no la do onyo wen man megen na na bir kan mega ni lugo do en do kwanya tu ter ti tak awe ti ber ni do to kere better you better work for matek now we will subscribing each channel ma megwa YouTube na share subscribing ngai no po mo kana me chara chabera de ko bir mo kar ngai o ta pa lu pur wati mer ke we chawane na ma put pe o chara ni professor
Loc me agire beda ke achel bor luak nyota me agire mram mi bor luak mtu ko cha ke wan mo ti pano kan bene Yeah. kare me ne wa win me agire mo penen matene Yeah, ana tamni lok ma beji dong gilo ma mero po dano duchu ma go be di panel mero po dano duchu be ma go winywa tingara chel ma nye I just wrote it here just a minute ngara chel tima en aki en wachi en luo ma en aki Tanzania. yeah and ti comment Just kumbi faraja. Ataoni miro kong wapo kumbi mada en luo agi Tanzania en wachi en pe lepe rodo eni chao kene winyo mugo mana na en luo chido ataoni kumbi faraja ben ataoni miro wapo and totally is our hero today ka en because of the connection ma antiquated and a luo ma beru ka winyo wa kun chao kene gwak no don penyang le luo mo kin ma wan logo kwere ma be cha tamani ero ni piera te total che jema pol ma tie ma don para mo meru ne kombedi bichawa ana miro mio point ke ken ma miro po mego total me beru mego adano igini duchu kilanda na tamani man gen igini chao kene watamu pe wan wa kwano kon wa o kwene keno wo willo pi kwan wani mo age kwene ci eno a pieni mege igini tie chalo mego en ma kombedi ma ber ka waje pera ma guardano ma pol ma ingere bene degree ti ma pol ma atamni mege egini ginai ti heroes wa ma miro wa po wilie ke bera miro po siza bene siza utimo je ma pol to al pajo ma arangeo mungkin ma eno timo madak lokom kwan madak lokom chui gang pa wone sia tamani ingini manjim pigi tegu tutual chao kene keranen anabera wajane ni wan nar merni ini yubu mutaka ini yubu uredi ini tigi mutaka di tigi kir mutaka ngo jame egini manjim ma lalo cái chào cái nó bere gua cái Latin mo ma wiyo goñ ma no ti ma ke ini pe goyo charo yo wen cheto ka ini well lo ni ikiri ije ma ini temo kom dano lo de ero ni ri karo ot mo ni ma Latin mo ma wiyo balle ti ma bir go yar wen mar ko ne wen ni to bere kwere ya rege you know. So, Miro one can redefining what our heritage and what our wealth is. One petian look any dong mir impetin gin more. Petian look any dong imir baby hit gin more. But ten look any what get emphasis, kama emphasis Miro Ikare. Kidong aramir po into 12 Jimmy Bien. You see, forum in Wabikelo in Nichao can no impact wrong. But you can now see that the impact of a forum like this don't ubeberu ma karo kirano ini tamu kwede. Pien man ene dong wang o a global wang o is no longer just wang o ma no wakti padi bekuya o karo dong o karla mo o kar Uganda ti dong a global wang o so ene dong one wang joken mati Australia joken ti Somalia mo ti Sudan mo ti South Africa kan mo ti you know. So it's a global one. Oh, kiddo, me or one nan you, me nurturing, making sure ni mat inini what no dharma gito yen kila ni dichu wek mache pe oto.
Dara magito yen ni dichu menero ni yen me wang o enini oberu tie mamero dura wek mach en ma un ni peu do kido aramit anagir ka kenyu ni wan egni duju wati responsibility menero ni achel ni achel ma ini birno ini kelo la mach ngara achel and every time no ini kelo la mach wek mach en do ana point alarmit agir ka Professor for matek duan me wai mabe mada match in mana wa yabo ne mer pota ada ger pian ya da ger ya pane uno po anan o wa kirene but dong tiga im nga ka dong tiga chiar imere ge wara ni pian be ne dong chi kanen po dama pol ene nyoro gen palwak bana won mati wa kany ma tika subscribe ke chiar ko bere Facebook group metar paluo kan ma juma just specific tar paluo kan ma tika following dan marama libareo ko bere ma tika following kaya page dan marama libareo ke wiye ma tika following kono so en ke ribo ke wen dan marama libangwen ke wiye Facebook kan na ke share platform kan benetie but tell what emphasize dan ma share YouTube and YouTube ma wen no go theory ko are in my work you know kar share YouTube channel patar paluo what well for you can borrow my following one now ma put pia what share ma gione amera long la diet Dr. Alfred Banya in ma chala na ma diet penian matien duana ngo me wari bo lo ma gire me boro ge penian matien ne we no chegwa tama be tamo kan ti me bero mi bo ya chela rio mo pete ke ga chel kinuju poi amero poi engine le door program anche per lui door kwede the panel members when professor me share in quone pien gioca na tambi professor tutti kamone tutti door professor poi viene niente wa che geni romoti na kwede kama amero wa che dana ye menuoio ni premier gioca na winu program di vati acting of year Johnny and the Canada Mirno and Joma well take a dog fee in what take a Catugalo la new and of a termi Jomo Cane must teach the day you terra can perfect and so a mirror new to get some more while me example make it dano my Ramo Catu the new terra not made well teach Maluti and Chaka kumano mano man Joma no gulu ket gima kumano Joma kumano duom Tima Rio Amir Poeni at least Kim Joma Waloho Pidini Waloho Bene Kum Joma Quo Yan Paul Kare one Lowe Kum Joma don't call the Pere Beni Watika Gine Apoyo Tarawa Maybe Wati Wege Mabina Ma Ukum Gitye Miro Tangarimon the teacher bear Mir che viene che poi eroni ai wa be jo ma tie lo che ma nano be va che ngari che ti ka poi ne wa kan nan di no tin ti che ro mo lu ku che ti do ma ge che aye amer wa ti tangar dano tie tam lu twal ti twal god bi panel members ti waro che gero yan polkare kono ni ngari wadi bina kuma man ta kita wadi ya tini polkare ria ki meda da ki kita mo mero bene ne o ya bina ke nem o nyo bina o ya ke la o mero ki tep ki bina ki war and yo ma kuma na ye wara mo meda ni ana poyo beretal now kid ma polkar ne waner ne ol to perte me kwano comments pa jumoa ke wa ben pian imeti wa ke me cho comments me pia technical to wa chiar wa ne ngo me cho pian fun mu kan ti ye ki mu kan no mer tam no mer ke mi bot and ben che kon ka do da tam me mia waramo directing but narma kan mati pano ka ene me mi tam ka ti da tam mia now ke ma pol kare wa ke la men wa robina me bieno me matie la mera jole
idi barare an wachet ati comments ke mano biano ke record kare. Okay, for. Yeah, apo tutuan comment na chiel out about Facebook user ma wajan en ladit meno log ma met mada enter lego ni mier bene utim kwed matut wek pe obet chalo propaganda. Tama ngomoro mi porene Robena maput pe mere comment. Romeo tama bornat ene pian no megane statement kero giro kerene. I'm not sure. Atamani maybe Professor Ramogamune, please. Okay, yeah, ana tamni eno chako mabe ni miro Yeah. kwed matut eno wako la dit Dr. Alfred Banya tini pitini kuloko pidano area dek ken pin eno kwed matut wako eno tero ken don po arom tero jim ken matut tutual pien wapebe ne Ikare melo loc en matut pien kani wa jim matut chao kani chwalo kar malach chwal chino no pe mio kar budjo kane me listening in kidong ogiro dak la kirmo kini beri chalo propaganda antam eni pitia ti pien wan kiranen wa chao kwede propaganda mo pakakan one benepoati politicians some of us are not wayambe poor very kid politics more chidong lokme propaganda tamani enoni po pora tamani dok eno ruin manak chidong timira kijani wan mo tikan to ati awa mo to ati nyute mo watika poyo widarni wan ben watigi utawa ma waram mujugi peten lokeri do mir watet dong wa kwedong kita gen go po kwede dong ma waram ter na pen kan gi chak tero kira ngan mo ko kwede weng ni no romo bino berjalo book mo my pages eli barrio ber mapera mo kwaro ne tiego ne achel ina kidong watero wiye mano watamni romo mio inspiration bodano we magen gulak pogi we ko mini gi ngec we ko mini gi puony kit magen gi romo ko ke mabe chi enini pe propaganda mo tawni pero ket mache ko professor ni propaganda mo pe ka kenyu unu wajo kama leng un ki dikon ni jo matiko te ha magin gi ngeyo gin cho nyingi chiku chwale tar paluo ni ngari ki ik botwa uno watiki ngari utimugi munyo chi tar paluo to ye pe unu wajo kama leng un po ngi dam wen mo beru te ka wan beru cha wini pol dar ma lyric grace choyo ma wan beru na po ngejo en chi ngat ma en ngeyo dano uteka ki tung bodgi eno cho o chwal ita that's right yeah petit propaganda mo makan ma dam tiga timune dok petit gena campaign mo ma tiga campaigning pingar mo joni mo watika poegi watika nyuru gini dar ma dong ko gi pe bar wa mirlo tiga ma ko magi bi don magi tiga don wundu dan ngo ma chulo timo ki ngo ma joma ko puti gi tiga timune ki mege ma ko konyo lutino ki gino en nyira ma gibi beru mege ko nen ko ma mego timo i lobo propaganda mo pe dok pe na lego ni yo ba neno tar pa luo pe cho me rupu twin tar pa luo wan wen lutino kwan un wen lutino kwan un be lu ponye be tikin wa doctor be tikin wa ti wa be wana di a chien ripa yete ho adega mo pe kom ngat mo adam yer ka kan etika ya ana tawni miro wa med ni wan wo po mad Paul Bear is it Paul Bear ma chencho ber ka choyo min nyuro dar mu ker mano po wa gi chi tamni en twin eno ni ena miro wa mete kwede
ini tigi ngec kira mego waji ni kom dano mo mano gwa put po lo pigi kan ini cho wek gi kwan wek wa mete ki bedu ki ngec en kin manen Dr. Alfred Ban waji ngec megi ngec meda you know ka dong tin mego lo money ni ma digi dok Jimmy Medi we another time dok Lady Grace Medi we another time ngat mukene Caesar medo en ngeji meda kumeno well dong iron wachi join gitigi ngej mapol piano kibedo ka medo na meda chikera chincha wanero in forum pol be bedo ka choje mapol ma en nyurwa ngo mukene mo bedo ka time en twin eno ni atamni twin mamirwan wati kwede better lo for matek and I down umero clarifying and ka jomo kan chero ko kwana che power lo ye tamni che we don't care or you know what am pier tek ni mero we clarify that stuff be matek wo mero ni na mero ben Atamne bene Jimmy ngat ene ka gwa ko bieno late maybe ramadok channel recording pian lok mo kana gwak no pon yang bieno no ke diera cha lego ne en ngat ene dok chen watching an program from the beginning to recorded Matthew on YouTube, Facebook, Benetia. Yeah. So the next is from Richard Okelo, live from Gulu City, watching. Before to Tralamego, Richard. Thank you. Man Jimmy Carter Dong, follow all our social media platform here and buy your books written by Okot Pabitek in the Nan. Thank you. Yeah, kai chere clicking link and kelo book a bit like Matthew William magi publishing te Amazon o wang do no tie Kenya I ramano books and can jonga bela penya pe books pa got bit che ka in miro megati Amazon char book and wang che wa gor do ya chel wa no peda yen na yelwi to e chere no wang tie Kenya link and Okay. Man Akibaruchola Isaac Soul. I'm attending from Somalia. Thank you. Rema Opio, watching from Entebbe. Mego. Isaac Okelo, Apoyo, Wunduchu, Oteka Okelo, La Bon Moi, Ki Doctor Ochete. Thank you. Mano Akibaro Jock Patrick, you have to bring the celebration in Uganda here in northern part to honor them. As Bosmeko Tim said in his song, which can be approved by government. Please. Utimu where when you before when one or two for heroes, my what you for heroes? What you Neno ni ngati no tamet kero no chojo meka e neno mor kero waje kere mer ki tegen ker maching chage dan waje kere kaj go ramo yo kamo mage cho nying jono wang beru tie onyo celebration beru pegeno wang kwero OTEKA pa luo mano gamente chewing wa wanya neno ene wa diero pe jomotio tich matek e lo ma kwa me actually atam ngar no tika going to that aspect me why ne kachi kit ga romate kera ne no kere yeah I think bene we mana ne kero ne pian boss me go where we mo kelo nyi OTEKA ma kana ne wang ye kenyo na en we ne eno ne ene we manen ini kero ne believe what ya waje en so kid me waje ne bene joma gang gera mo yo mano gibi kelo nyi OTEKA eno ne wang gi cholo kom gi o wak no kare ka dano no chiara ka neno ne gino ginene okay ngade enene history come waje komane kar ma komane kar ma komane chino it needs time me lokki joma paja be omero una nyim o bineno comments en wadugo ye waneno ngo matie la chien yeah ban man akibat Patrico son waje ne amar won wang ana komi bene ofo etwal
Anyone, Kumbi, Tanzania. Baraza. I'm a Luo from Tanzania. I like watching this TV station. No matter only few words I understand. And I'm an Professor Wajane. Thank you. Well, get on the bench. The work upon your mocha as we go along. Yeah, thank you. In Akibaro Jock Patrick, Mawajane, let's celebrate Acholi heroes yearly in Uganda and appreciate set date in northern Uganda, and it shall not be ignored by government. Future plan. We do when we are planning. And we are planning. Man, Facebook user Wajane, with deep regrets, my mobile internet data network here in Kitgum couldn't allow me to stay online for the rest of the show, but I have managed to listen to a greater part of the show. I must confess, it's very powerful when receiving these messages. As viewers of Tarpalo TV, this is my experience. I miss you all. Catch you up in the next 7 days, same time. And manene, tama de ben nano, and man teacher. Oh yeah, this is our own Neotema. Yeah, MTA Kitgum, Echawane. I think American Church Benekan. I don't know if that's OTEKA wa mapat Luo iyo mapat wabi yene Joseph Kon and OTEKA pa Luo Uganda. I think this same question came in the first week too. Mapawano Karme OTEKA wada wakire ngarati chel bor OTEKA malobe kingoma in a direct way manongan inan kero OTEKA man tikere ker ngome otimo pi in onyo ngome na otimo pi luak ma be netie in kenen tamane Joseph ko otimo gimo ma be pi in metamane pi tek pi actually in a bor ma chelo OTEKA ngan ro pe chimo OTEKA bor ni au in OTEKA me bo en in yen ir ken kera nene. Yeah, in the mojo. Yeah. So one po around why can you kono Joseph Contio Terra nyoko. Nin menen katio Terra. Narekin pe. Man kerata ni ngomo ram goine pe lok pangat enne. Okay, thank you. Next one is from Bosco Riam. Anwood Luo from Uganda, watching you live from Kampala. Amaro win your program man matek luba medu wengum. Oh boy. Onen Chan Dennis, Wajane, I'm Luo watching from Kitgum. Thank you for the show. Opo Tutual Dennis. Facebook user Wajane, Wunma tegu go local log me tire ya chuliwa. Iyo mane me kelo OTEKA manyen ya chuli. Iloba chuli keken Wabikelo soka nining pe yo megamente. Adi Professor. This is about. Yes, anyway, nyanget pangi ngogi kumema entika log ye mabe. But atika nano ni entika log kom waramo timo me kelo taka manyen. You see, log me kelo taka manyen pere tak nen wawayo kani. Making wa egini tuchu ino ni ngara chel oroto maho chenga mari ni maho cheng. So this is one way ma wan warom tik pere mekelo tak mukene. Yani penge wala ten money mat intini maho cheni. Di ma dok en bi maho cheng jo kene. Jo kene ma ero maho cheni dok bi maho cheng jo kene. Dok bene latin ma ini maho cheni tini pengeo ka kwene ma en bi
mete me oye Ikare cha wan wa bibero kalok ni ye chuli to mautime malet pi ngat mau to igamente madit ubedi mwa piar biar nono ma la dit brigadier Perino koya to Ikare ma brigadier Perino koya ginero kigulu ninde piari wa bit me duma chel me mwa ile ba chel mi apungwen gi piara biar ni uno la dit chalo pollo ke no tigi mwa abija bichel no waktu Latin membawa umo look man ipade kuyengar mo be kwa no penge ni Latin di ma bibiro lieutenant general dinana so 1 year put bedong again lu ter mo makumbere wan waro naro ge tiga lo ikin pachini digi maya kage ma ho chingi giro mo biru teha maloyo bene karwanga ma ho chingi so that's why Karichan go better wachi no one kawa koko darwa ma ko duwe pero dong po koko da ta Pewa ngeo Latin money ma ini nar putia gena tatani ka ini ma ko chi di ma bidaho tuan gin mo ma undok biru gi uwe chi yo ma wan wara mo tik kwede me nyayo teka mo kene mapol teka gwak magiram to dilor teka magiram bedo imuon teka magiram bedo police teka magiram bedo politician teka magiram bedo ikit gin mo ke ken magino go choosing ne bedo and I me bedo ki a source of inspiration me bedo ginga rimo maram ma ho chingi we he nyim gin go be matek chipi man yo achel ma wan waram tim ne ene me ma ho ching lutero wa magiti paju chani yo muker ma wan wati rom tim ne ene me biro la nyut ma be wek lutero nen wani benini man la nyut ma be ana mete ana bet jalo ngaidi wek gen ti mata gidok bere me puonyo gi mi puonj bot gi ni ma wun biro rom tim ne un biro romo timo ne un biro romo bedo kit gin mo ken ma ka ini tutte matek in romo bedo kit gin mo ken mana ena yo ma wan romo tik kwede mana ni wa nyayo teha I lobo wa Be formative professor. Okay. And Facebook user ma wajane be tutual mikelo terawa magitiyo me don lobo gamente keken ento ya chuli yo mene mekelo terawa manyen achiel I position magitie yene okay So in my church comment the channel la church better part pen nying ka Facebook user ka la church better part la gam kwa nying So Mary all wajane dear brothers and sisters, I'm so happy to hear and learn many things about Acholi history. I learned a lot from it. Thank you very much. Isaac Paukera wajane amoro un wang atie late enter apoyo nyako tam ana chuli matie ikabong ikaramoja apoyo tutual Isaac. Mira old dog wajakani I have paid 3 brothers for school in Hoima. One is done with senior 2, senior 4, and senior 6. But now they are doing nothing. What can I do? And one of them has been with driving license and learning computer. But I think he has not done that. He just something, Jimmy, please. So he just need money for something else. So take up in your time. Team chulo jono wagan kwan money take away team no driving gonna team computer but put up in a chain mukana keyboard and but keren believing kering ngarne chalo take a team gimo kan ke chain and team chain
Natio mer metier metim di mama pat. No mer metim. So take a pen tam gi boru pan. Aram mer tam. Mami tam na dwa tale nong bori machalo Ti lo tiang ma che chulo di school and pediti ga temo gi mo piano ta inge lo che chalo bene school fees ni pia aha miel timo go driving without kong nyang wa ti ni gi money lu ko gi money jo magang e ben tao ke na ka dong ini ti ngar mon mo be mini gi money pegi timo de lo me ke lu do business it make it da gi ma pe da right and dan ro ke mo ke manu unity ta mani bi konyo gini atamo miero kai bi konyo ngar mo no tingati mo ma dik na dog no tika ne an gi money kitimo kana ngala tina da chen school Chiro ngan tiga pinyo wane ngo madongo mira ene tim pien ne chalo tigi chwe chwiny yelo matek menene chulo tena ino wany madong kubiru tiyo kwane tigo e driving license wan tiga ponyo computer endo pe tiga timo gimo no dong tiga mira chiente ko kena ya ka do maga ka ini we ini miero kwano gindi en ka dong ana chuli tiyo timo gi money ai mio ka dong in pay timo gi money mo dong migi en pe pero dok timo beyond gini ana u konyo to school kien log ni inge kwan in no teach mineno ni ai ka dong in pay ni in de che ko go ke chere pu nyo nyanya kana ne professor waje ni no chere go mata fai no chere timo gi ke nen ke ji mo kene no we ni cha ne enu ni ta kene ni they take advantage of dam mati wa no ngar man mati ka konye ni yeah Ka gam enon. Oh, sorry. Yeah, and yang ka jalo to tiano mago tiano. And why didn't I tell you senior 4, I tell you senior 6, yeah? Senior 2, 4 and 6. Yeah, the tiano ka go tiano senior. Or no get level mama. Get romo mede the training mama mean the deal. But no. Kunyone jemi chalo nurse training tie kai senior 4 romo donye ye. Olo enoniti, senior 6. Kwan bena tie romo mede chere gini. Olo ni enoni meani gigi mo. Nga timiro do di chunya ko tem koni ko gi wet bunong additional training magina. Ma meani di qualification mo romo timo mo. But wo morta ne ye don pa nge yukit na gam. Ginum ya waju enoni piana na bedo the term ma koni bi level madong inge mede don ko software olo do adi chunya ater bi kuon mogo ma rommi ni gidero meti jeni makumere atelo kero ario ku bitika gino kamede kwede ti olo do imini gigi mama don girom chun gino ikiam di kandi Pedi dei konyo ko di pedong i level kita no jeni wenyo. The question pero mega bera mo pedung tal en ken madak ta waje kene en be kram na ne ko ikonyo bi jalo jini ne Uganda ke yo pedong ne kala te on o pan chino teach No, gilme mi foundation. Peut-être la peine de dire que ni a menti mi car ni a menti Jimmy la paix. Entre la thématique signe tout les food people to toi mi a pas dit aussi pour madame tu driver ni quand mettez qui quand paye dire que nous pas grand menti nous marque menti nous tu me de marque ti faire au ouais bien pas même ma chiel et mu geres me aussi ne poni only is just foundation my team out of my bed gi ka kenya bien ke gi la kenya problem in the you matwala ko ku ja kamo so kay kon gi I think and get my why when and phone
better. Inge ga ko. Yeah, ana tamni Jimmy wa Ahmed manok. Ngeni gimana naro beneti gang ma tech tutorial enani career guidance mo mati baka. Chao kene lutero wa choro gi mere ni kwan chirkono university kono chirkone. But at the end of the day, no chao kene kwan egini mi cher mera nyimi chao kene paramo nyako nyige tutorial. Latin pa umera ma wone yam nena bera wachi go kwano gini siza gi ma wone bi ta nge chot bene min go ta chi do wana mo bera gwa gi anyaka chelo no kwano tiro o level chi mano miero do chere e level wan mo bera wani madam ma mega min ata kadongo Latin anyway TA is not so much academically gifted. No, no bicara katimo combination my A level ma karnetek mathematics, economics, and geography. Chidong wan no bero ka Loc kwede. Chidong wache ni wan no ba watamni imiri chet i midwifery school mati jinjani. Weka ini chere timo enuni timo tiego certificate which was only 2.5 years. Kadong di mada one football mete gichulo in wanga ini no diploma. And teacher tie bere midwife piti nero kar mo madam be gero nyal. So the job is going to be there. So KGA wache en pechero so wacha Loc kwede mod madam ma bere ka Loc kwede mod in ba tem gina uncle wajene ma be konyo in chi do chero mer donging I do chero chi wachulo kwano tiego immediately she got a job. So inge andong madu dongen si awachi now he didn't know teach aramiti dong anda ameta chul initiate team your diploma in midwifery and that will put you in a very good position. Pecher kaye cho kombedi fudi. So ateta ina pamit initiate nong la cho mo kompeti ini kire kaye tiak diploma ni kadong ini tiak diploma ni. Yes, then you can think of starting a family. Don't hurry. So, OTEKA diploma, now she has a good job. The other day I was in Uganda. She has a good job. She has a diploma. She's working in some private hospital in Kampala. She's looking after herself. Baby Ode. And baby, I was so happy. I felt like a grandparent and I was so happy. So now she's already thanking us. The guidance and it helped me so much. I would have probably gone to A level and failed, and then I would have become a burden. So, career guidance more to qual pakebo Lutero egini. So Lutero don't take a kwan mera die chao kene. En tama be mada pian Lotini mo kan mero mio tam pian chamo kene ginano mere kai gan kwan kuja influence bolo worgni merci eleva merci atem gan keren but it was in the back of that gingeo ngo da kapaz gira kwana so kai nene loket mio tamborgi en ken menano men again mutiero wado tiero kon kwan tigi driver license kon tigi computer skill ngagene still pugi mer tam mia borgi mat teraye warga tie sometimes when they're scared metiero ka team man again pen that wasn't their real ngom again no mer team na twale but ke meet amborgi all the road chalo mer ma diet along mer pen wado my gan shit en no mer kwana doctor but chulo de bida oteka teaching now go be take a master education but still take a mere kay again
puri mer chia tim doctor mai via but now he's mature and pair can so team money man na get tier and be facilitating in material money man na chini mer Yeah. so anyway wamer na nyim comments tim Paul la mer mera all again you will tampa luar in en ngom na tim pe rutin mo kan pe all in gibi chimo in hero ma mege pen kerbe chul financially tamba na mete yan ma ake chwini per tek chamo kan ma mer la ma ake jaba so la mer ben ma met o med kan Okay, Mary, all wajane. Thank you so much, Mama. Mommy. Facebook user wajane apui mego luba umigum pikar duchu. Facebook user bene majane poch mabuk bod wun duchu. Ucho jame mano okana ya duno na. Upo tutuan. Thank you. Manda Facebook user bene wajane amar wun wengtar paluo TV for the daily week program. Thank you. Okay, Dominic wajane poch madit pe wun duchu wako kenyu pe paro pe lok mogo mabejo pe wan mapuri watiano me winyane. Upo tutuan Dominic. Man Geoffrey Pajito live from Pakwach. Upo Geoffrey. Samuel Becker Omon wajane ana poe wun tutual wood mighty pay. Clear. Upo tutual. Well, what watin lo pedaro do you? Kan wa age kaberu mo watin lo pedaro do you? Yes. Endo spotting, since don't put parlando, the balo. Chiera Paul, wajane, watching from South Sudan. I really like your program with deep teaching. Thank you. Mira all wajane, watching from Denmark. and when get up look at campaign pa quite Denmark And but we want it very cat. and kero ya kire me comments mo aro man yurne chawane but comment pe kir ne ne comments me ka potie kawano karo bedar ye ben but per technique ka chenen icho comments me ge wa bin no ne wa kwano wen de but no put per chier ma bo ana chiel mono gan mere au cho comments a chiel mono ko bien ma bo ga en ma bin no kar me kwano kama robiana gir ye abino ne mere Kenya. Okay, Mary, this moment I think I might. I don't go. I know what you need. They finalized school in 2010. Now they are all married and all have children of their own. And I've tried everything to make them continue with their education, but they won't. I have sent money to them so they can make something in the future. But, Jimmy, please. Yen nan ke ye pian ke computer ben no chero ngolo kamane mana but kwar mana okay check mere ni bo ba pi anana pi But they all just want my help with everything. I'm so tired of it. I've been in Denmark for 15 years and has done nothing. Mommy, Kongdo me machala tamba la megangeni is very stressful. okay yeah In work again makumeno. Kitam puajang puanyang ma inira ma bara. Yan mo tiyan mo eno konyo gini o wen ko bigiti dong lo nyoro ki lo tiyan chingi. Ento pugiti ya miera konyo bara la min wa medo olo. Tama ngom eno mene bara. Tamo madong ana romi ne dong marama konyo dong en kadong ni gin dong ko tiga tiwa borra bena na tina chel mau ana chulu mau o kwang ko a chulu timo driving school o tiao bada tikanya chulu wa chera tim diploma we en dong puan mo je be kwan kilo tina we chera lo dir ma tima kere be pugiti ma wiki ke dwa
Kere kilutini. Ukarbe wabe. Isimi school balodane. Samizi. Watin ay fuda pa o tikilutino a dik. Wat magiberi ay pa. Kon kwanne tikwe. Da timoni wek pege go ka kuo. Lutino bentie. Kere de kwene. Wanu nyori ni mier wa kerte. Wek yung bet mabe kay no kape wache pa no gimope. Un bero kon kora. Utute ki pajo kuja. Kay no manok madung ini nyur ni ino yemien gini. Kon gila tina. Ka dong kum gi peka biberu tie gibi imbo ke dog la ko ni ko nera nge atim gino nyo. Not kuo dong nyo peka dong tie mo diwa. Watute mun kay ko meno. Megan dong ko ni o mo apier big put ana ye wonne da nuoni ana ye chware en be chwa da ko ba am chware. Apo to 12 mame. Yeah. Sorry, Professor. Okay, kong de gam na tam le juice beno mero gam. No, I just no. En ben pol karje matek ne eneni. Yeah. En tui ye mega mer ber chelo luako agulu der malier ka bola tu bola waka gule wo. No, I just so gam. Professor bedong look ma en gin mo na mero gam ne ma bero gam. La mega ol. Ingeo bero dar ma dit gi la me coin pol kar ti matek mada. Now gin ma tie ini ti mo jemi tuju kira ini ma me ti kwede kom tian po mani blani. Pedo ko ini blaming yourself too much. Kade no ni jemo kana petuere. Ka chende mo dong ti kirgi ti gang pian gen dong pelo mere gang kwan kira ne an kwede ni. Ti de mi business mo chinge ngan ma dong nge kit yo me konye ento maybe ramo konye lu tian ma ti chinge ni da ye pian konye pe gir ka kero ni tuero. Akeru ni petwer pe beno mier de bit stress ni piane konyo jo eni pe don gen beno go no kit gino mo me konye ke kengi ni na pol kara duju wen achuru wai tong wen pe tier lu piano kar mo kene bir mo ma top ko kin lu wore ki ramo bir kis ni kin lu piano eni mu kene pe don pe binya ko gimo ma don to walinde bi mere ge gwo ge mere pe ol kere winyo mego wajani tem ko mo kero ni tuwer ka beno kero ni petuwer pe do mi iri tua bar wi ka chena manok tie ming en mede ka miero char produce mo char mi option goma en rom timo ne ka kono miero chier por ka pu bene imiyo gimo manok ineno ni aw chier konyo gi pien pe bi rom konya na in bene no ti plan ma in miero in tim atamo gin ma iti o mere gin maber twal wan wen wapuoye in twal idiyo chunye gin in bedo ka timo ne kula. Professor, please. Yeah, ana tamani dong gin moda mama mer. Ento ichop kene wan waram watim wa miyo kon. Chento wa miyo kon enoni iyo ma we ngat mo ni konye ke kene. Yen isi ka ini tika miyo kon bod ngari mo ni. Pe ini mi kon madong ini kwanyo ke ropa ngat enoni ko maromo konye ke kene. In miro ini mi kon ni okay ana betimo eni ana miti ini tem eni. Ka ini timo eni ni ana be medo eni ti ana miti ini tem eni. Ini si ka indi bir ka miyo kon madong bere ini miyo kon ma kwanyo kero pangat mo ni ko madong enero ni lebo inong empera mo kwa. Eno ni pebe. Che kawan pol karwa miyo kon bot teno wa bot dano wa mirwa mi kon ma medo kero pangat mo ni me konye kene. Kaya ini biru kami koi madong ini timo ini rawa je okay an indong ichao tik mo ni mana nyo tik food pakai ana be mini kin
pi duario enini nge duario ana miti inde tem gin moni ni dong in kumi ini tem gin munyo unyo nge duario ada ana miti dong ana be kwanyu nuchu ini be kwanyu nuchu wengat enini wiye beno chak tidne en miro bene en tem gin no pire kene Pien pol kar ana nano wan pien ngeni ka wan wen mo tiu wa ni chen wano ni ka ini por gi chen me Uganda ni ini no ni chen ne bu karo chai ma pa ni chi atema mo ni tie ni ino ngiri ni solving problems o wen en block mo ni inde solving problems o matangi inde kwanyo kero padano ig magangi wen dong ginno gi beri dong ma gi por men gin gi twalo gino bi twalo chen wene gini due do tum do gini do bi twala wene do gini che ikare do you know o wewe do no do dano ngoyo kum io do peramo timo kit gin mo karwa bagala yata mamwa ite art kaka kamoma ini wilo ma ini tigi ngom bahola yata pero guana pero nyanya mo pero gimo ini ramotimo jemi ikini kadbe donger moni don konyo kuri manao cento jemi tima ini ramotimo ne so miro wakon kunto wakwanyo kero pa dano ma wakonyo gini oko miro kon me medo kero padar magi wati konyo gini wegin nongu bi konye ke kengi ana tamon gin ma medo Jimmy sorry Yes. Question. Ami memang nak kan kita Profesor Waidan kita Facebook gam ke gam cuma awai ni kita lemig ni pa ya ko wai ko beru dong Denmark kon ma di piaru go beach ko Beach. yes beach be ka mana kan o be piaru beach piada pian ina ibi na ni ta ko joni ta ti ikwan mati di kwan ikwan mati di kiro we said ni kama ko bi ye ne am ran pian ibi na ga ti ni ko kena ni ti ar ko ne kena pe kan pe na pa ko ne ko ti tan wa ni nier kar mo be ti ma kan mati ti ka ko ne kon nier gere Fica caro, mas ele pode ouvir a moranica de ouvir que não piara não é não que olho que indo com a tica tam de completar a meni que me abre que ter foi viu o que mais tinha foi ele foi o player ficar vai então né tudo que tem já quando então né o chalo é classe não Tapi tu ni ada kon yang menyuruhnya ada kon yang menyuruh. Ini apa yang tiang mai. Biar ni dia kerja ni kita kita wajib ni kamu ramon dia para ni dia macam apa yang nak ini kedua ada dia bikin kurang ni business nyo kan mo tiyo madi yinde ti apel ka ni tual bu ke beri ngam kono magi ka ni por ma ke ma rio ke nang mete ka de cham ka bora ma wa ka de cham ti de ni because near ni ka ko ko ye ya tamo piri ken man ko dimoni mo pa na mi ni dia tak kita ni pun ia itu mah jadi kok di game apa ada, ento no piano package going plan matek
Thank you, President. I think there's one there, Jimmy. Yeah, Madam and Yeah, okay, Dominic Wajane, I really thank you, Professor, for this smart idea that has answered most of our stresses. Thank you. Yeah, guy been stressing. no, and in Bedong, ngeo Dr. Mero Karo Manak Nongo Bere, Chawa Bedo Chero, Wabero Karo, Dong, Chawa Mano Mero Bed Kere Yam Kanye, but the Balanga Phone Nuka Dog did the Ultra Mero, Wagamala Pen Mukana Bene. And then give any comments. Samuel Bata Wajane, Professor, you have creatively and logically explained everything affecting us youth of this day. Yeah. Thank you. Better. And then Omega Nakulomagana, or Giridong, in 10 long all Toya Gire Mayu Matin Pen, very young. It's a bit manian con, catch one and again, or bin no car, make metekere, catch one no Purma or American topic and it, or bin ya one banner, or to walk Kenya, catch what time will kill apart, or bin no get any banner. But phone matin itye ma power rujuge itye or a YouTube channel mega pigitego in ma put be subscribing to nene no kare subscribing kono where no phone kind of when tie kare manying no wacho when kare bana phone egene pigitego pian gango mega mero one wing mero tiko mega one wing kido no wari wachingo gache no dom che this acknowledgement from Mera all. Loc Ken, thank you so much for everything. Love you all. For again, mate. Wabikelo, I mean, Joyce, metal, which one I can medal, do Martin, but I will read it. Joyce, been it Deacon. Mana won ka deacon tour on the okay, wali. Aya kama kulu wapenda wali ba. Aru ba wana matuaru do tour ba chama ngukui do tualu. Imi na wakar mi nyamlo duju wang mabejo. Ma kwanya wajumu kana duju wang deni. Kui timi ngec duju wingara kera me share ngi jumu kana me. Jumu kana me share ngi. Chama na aru me kisa. Kuwe pijoma wani ni na no wenga kira kit magen gutiyo contribution dudu magen ni ker mapat ile goma megwa nye igam megwa machalo ngama chulu kuwa indo twal mere itelo ilu piano wa minyu kon ne ke mugen mabe melo gutian bior madun ko mu kana pe mu kana ku ye mabe jama gen gutiyo wan wen wandu ben wan ben mabe machalo uleo manu win ko mameke chama na ro ta chani kon ro ma ko ta du wen ka chen ma be wo pet wa ni wo da ti a tek ma bi yan ne ko man du wen pe be pa wori yesu ko kalau ya girma yumatin wachwalo forchbot umen wa utama de ben in weti wa Kenya ngene te to remenano to no ngej mukana mena kay ner video man wat dua forchbot pinga metiam baro duju omen wa kara en kwan meno kar komero but en pibero kerwa kachiana no kar bana uno to Kenya wa dua forchi kan boro wa mara wonda kachia dek manian ke yum kan bawe bieno pe ken yo kita palo ya foi wondi ya kamara Bella Corvedo, Bella Corvedo, Bella